Obamu nyam yasem. Nia won't yasem. Obamu atiasia. Obechechi mama we hu kreno. Babu kasa. Obianya sutie. Yama babu kasa. Yama babu kasa na babu waseme. Ayana basemo. Yama babu kasa. Yama babu kasa na babu waseme. Ayana basemo. Babu kasa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda otumfo ya wase. Wo bambo ne ahwesopa wo de adom ye man na to yaso ndwo na senka ne din. Amen. Adofo no mo fanche nse e de video na ye adwuma no. Ai. De obo ade ya wo beka bia na e nokore. Yeda na so mpempen so de abedu ene topic ye de ba no. Pipa chorwe nwa so ne tie nsempa ne yi. San di ka kan no. Fa book no pen. The quotation to for man watch na so wa bo kira gwem. Yes. Adofo no topic aye ba no ya to di nse hwe na W'AGYIMIS3M Anku. Henu W'AGYIMIS3M Anku. Obi bisam sa apostle ko agima ya de ani W'AGYIMIS3M. Opa W'AGYIMIS3M hu. Ya ka W'AGYIMIS3M ti na topic ni me hwenu W'AGYIMIS3M bi Anku. W'AGYIMIS3M bi Anku. Yeah. W'AGYIMIS3M bi e di nipa bi be ko sayem. Yes. W'AGYIMIS3M bi e di be ko hawum. Dukrem. Odofo ne mu ade ba ko Onyankopon pen say oso mpo bonifo bia ni wuo o kan the book of Isaiah chapter 33 verses number 11 ya when the Bible kai Ezekiel chapter 33 verses number 11 verse number 11 oso menga say catch one say oso catch one say say metiasi so obo ade ya weso wotiasi Ebrade Nyankopon sem nie ampara oso ampara obonifo ni wuo nya ne fe nemum no so obonifo be sakira na adwene na wanya nkwa odofo edu obi bia na wotiem bia sane mo sane from akwa ne so fi wakwan bone so adet na mu adeti ni pe wuwu topic ni se hwe ene wanwu wo W'AGYIMIS3M bi no be be apostle na some ye wo kan de me ntiase odofo ye be hwe de ekum nipa onipa be wu obi abewu but when wanwu wo W'AGYIMIS3M Yes. ene me bi onipa bi ye ayi Nyankopon ni so W'AGYIMIS3M eti ne Bible ni be pepe ni ni bim na wo bi mu a tro free man so wo afa say so wo W'AGYIMIS3M odofo ebe ye ya kesipa na ebe kese wo je won wanje eti emma W'AGYIMIS3M bi a utim W'AGYIMIS3M bi awom sa abrayi enjeje nko wom o kan the book of Proverbs chapter 6 verse number 9 yan kan 9:6 ni nko Proverbs 9:6 verse number 6 Bible nkasa munya entetekwa what the Bible ne kan Bible say dia munya entetekwa Bible say ye nya dan entetekwa ye nya entetekwa na munya nkwa ai ni ye dan munya nkwa ni ye nya nkwa eti atetekwa asam na mu na W'AGYIMIS3M ne wo yes atetekwa asam no ene mu na W'AGYIMIS3M ne wo Yes. W'AGYIMIS3M ne wo atetekwa asam no ti munya entetekwa eti na go se me ne wo ye nya atetekwa asam na munya nkwa ni ye nya nkwa monante ehunumu ye nanti ngunumu kwa mu yes sister ehi na anam yi wonam dan W'AGYIMIS3M mu tetekwa asam na wonam no wani ma ho so edie nie fa na tetekwa asam tetekwa asam ye Onyankopon de wabɔ dini sa ye bɔne yes ɔfa na tetekwa asam kyɛ sɛ wani mie yi hunu so ɔbɛtwe wo afiri bɔnim still that you tetekwa eti bɔne aye mratoɔ eti wo kan the book of 1 John chapter 3 verse 4 hwɛ Bible no chapter 3 verse 4 obi a oye bɔne no Bible so obi a oye bɔne no oye de to mra woyɛ bɔne a woyɛ de to mra na bɔne ne mra na bɔne ne mratoɔ bɔne ɛno ne mratoɔ wɔso obi a oye bɔne no oye de to mra na bɔne ne mratoɔ eti wo to mra no na wo di W'AGYIMIS3M Okay. eti wo bɛkɔ so ato Nyankopɔn mra kosi daban wo hye wi wato mra yes wo ye dwamanfo wato mra ahyawo wato mra o we do cigarette 5 kings at momo wato mra wo di W'AGYIMIS3M hwe no anwu wom Yes. Hwenenku. wo ye kromfo am robber me pa cha W'AGYIMIS3M na wo guso a wo yo no hwe no anwu wom wo wo mu a wo wu adwedwantwuafuo wuo you don't know I'm telling you today mo ni mra ho so sabre minister bi di W'AGYIMIS3M yes sabre wonyini bi di W'AGYIMIS3M sabre osofo bi di W'AGYIMIS3M prophet bi di W'AGYIMIS3M enti hwe na ye church member hwe no W'AGYIMIS3M anya dai enku ko Bible can say bi cho say Bible can say bi asem no kanemu do now tia yo Psalm 85 verse number 8 Psalm 85 verse 8 verse number 8 tie di Onyankopon hallelujah amen Bible say dia me tie di Onyankopon be ye na David so no be tie di o twa di ampoya wa hye na obekose na ampa
Shababunum was ampa oka asumbiesam when you pon the castle yesam extra ni mind mind na hotifo and hotifo e ma won sane konkwasiade many pa otie nyako pass won sane kwade ba de kwasiade me na me sure Bible no me ye printing press ati de be na wo ye sabre yi wo ye nkwasiade bi wo ho trumu nim sa nkwasiade etu be je jimi sem wo akosi da ban kan W'AGYIMIS3M ye ni wo Bible say obi a wotie Nyankopon ahade no 85 kadiom was metie de Onyankopon aka ya na de bi so betie de Nyankopon twedi ampoya aka ampa oka sumgesam no Nyankopon twedi ampoya wone oya de an oka sumgesam waka sumgesam extra ni mind ade kira ne man na betini follow ni footstep etie na numa asam no ade akonkwagiem na ema wo mun sane nkonkwasiade na obi a wotie Nyankopon asam no ade konkwagiem ema ne nsane nkwanyefa enkwasiade on sane nkonkwasiadiem Uti Christom, and so 40 as well, Wayre, Katkistim or Wayre, Quamasa to Wayre, I saw the penny to Wayre, one to Finkokra, one more than your mother, and I saw the many but Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. And my one from them was a day, and I remember Gumia Day, a drama you say, Pacha, a Jimmy some quantum I saw them, can W'AGYIMIS3M behind your day, and Kun. A Kofu Brawa. Was somebody possible for being work? Why you be a yes? Why you be a message? Chasu now for one poor woman. Yes, can one she will can one more crown of young Pocrabia at your Facebook. That what you want good Facebook was Papa Penny Bush and I was a body on it. Papa, you to me so I hear Fatano. Ada so be party be chairman and say fatano assemblyman fatano MP fatano contractor be a day fatano doctor ye be a day and so oluma wa bokro ni fini nanti blemu ade agini oh akokra odini sa ko hu na W'AGYIMIS3M nkokra mienu omo yakromfo omo ko we friends say be be to mobile phone sa omo ko na ba ko abeja woni say ni oto no draw attention na ba ko no kese na owom no owiawia and na me say ni chances asunti but I can say na wa hu no load phones shem obi papa no abraba wa bofinim na ntibde mu wa so odi ko wuom hwe ni W'AGYIMIS3M bia mfa wa nyadai anko wuom hwe ni anku aku se kim waso be ye shiro Misu waso be ye enani wadom na ne no kwagye da hwe ni W'AGYIMIS3M bi o kan Psalm 107 verses number 17 Bible Psalm 107 verse 17 ajajantwie Bible say dia ba dia ajajantwie wasi ajajantwie wo mra to wasi obi oye dwadwantwie no mra to akwan no ne mra to akwan no eni omamumu yo enti enu ani na mumu ya odi akire wo mehuna maneda enu mo mehuna maneda enti mpacha hwe ni W'AGYIMIS3M ya nyadan enku o tom me ya mo hyehye me ma wo de Bible ne kanti sister what's with W'AGYIMIS3M afa ku achi saa ya nche we do so experience na de bia ka che oyonko na wafu so onya gadi Nyankopon anchi wafu mo beche gadi me na mka che se Nyankopon wanchi wafu mu a obeche gadi mu ho pe wari edi tu ho and I for the so nya gadi yes wo kuna so nya gadi wo kuna so nya boy wo adwen no wo wadwen na kire wo sa okay and make sure Nyankopon wanchi wo wafu no mu a oba beche wo hifa gadi nim wanchi wo beche wafu no na no wadom mre nti bacho be die W'AGYIMIS3M we akosi da ben kan W'AGYIMIS3M bi amfo ankodan owo W'AGYIMIS3M bi edi pe bi ko owo yes Waren sasa wodi kosi hifa bose kun wodi W'AGYIMIS3M wodi W'AGYIMIS3M woni mra ho so na no wadomre na no nkwaje da woni mra ho so hwe no ani W'AGYIMIS3M amfa o ka the book of your friend say Proverbs chapter 12 verses number 23 Proverbs chapter 12 23 verse number 23 what's onipenitive for what's obi oyedan onipenitive for preach me preach there what's onipo ye nipenitive for no okura nimde onipenitive for no kura dan nimde onipenitive for no kura nimde na nkwasiafo akoma me na mtwe Bible no onipenitive for no kura nimde say obehwe nimde akiri kwa dia bo ne bra na odi akọ owuom na dia ba hifo nkwasiafo akoma epaye W'AGYIMIS3M me na mtwe Bible no eti akoma no de wo mu no nyeme bi na niye bi na wo abrabo bi na wo mu apaye W'AGYIMIS3M ama apaye W'AGYIMIS3M ama obi de pai man no nam krom ni onam property ne pai no da yoyo achim palabu wanchi papito guy bokiti aba I dey like we Osokoto Toyota ankwana Chinaro akokra W'AGYIMIS3M ni we sa de anyini infantini oluma onam so ne pa na anyo abaya unaya mira abaya unaya
Nyon. Prago. Kelenkebe. Obusmo wi konkom na. Mile kelenkebe. Mede obusmo wi konkom na. Na kwachole ko hina. Marnamu. Erwon. Menenamu. Ewa Prago. Aba. Ya mo wa. Ebe. Olumai. Odi be wu. Odi sa no wa dey abefa no. Eyiye ba no ache crowd. Wa mobra. Eyiye ba no ache crowd. Eso ni crowd we yasi o. Eyiye ba no ache crowd. Then sa wa ji fans sa fu man. Minka sa fans nyo. Na sa de we ni obura na wo yo. Wani tu da wo nya sa. Debi. Obisu na bia de gina sa wo beti dondo. Asa wo si dondo. Oba de mfa ni sa nka. Amen. Obi akuma mu. Amen. Ha! Yana ku Asawa. dondo. When W'AGYIMIS3M bi ageda. Anku o. Woni panitifo. Waso woni panitifo. Okrani mi de. Okrani mu de. Enkwasiafo akoma. Enkwasiafo akoma de. W'AGYIMIS3M nkoa. Yankobro. Yankopemba. Yankochele. Sankwa. Entimpacho ubedi W'AGYIMIS3M akosi da ben. Ade no first come now. Emfa bibia me now. Dabi. And then what do me? Amen. It took the book of Ecclesiastes. I can't say Okay. Ecclesiastes chapter 7. Proverbs 11. Proverbs 11, 7 to 9. Proverbs chapter 7. I'm 11. Verse number 7. What's the saying? Onipa boni wua. Bible says onipa boni. Hallelujah. Amen. Quotation me can number one man nipa bi. Onipa boni bi, onipa boni fu bi wua. Nani da so yira. Nani da so na eden. Na yira. Oni da so. Oni da so. Woni da so ba yira. Na onipa boni obi wu ne boni mu a, nani da so yira. Na say yira de na say hwe Emumuyofo akwan yira. Emumuyofo akwan ba yira. Yes. Ewo W'AGYIMIS3M. Wo be yo tene ni afia ho ye mo pon say to de bia wo di W'AGYIMIS3M na dum pempenso bia owo bi ese otini ni bi no wo be yi na afia. oyi otini ni free so how ni mu a na odi boni fo no obi a wo di boni W'AGYIMIS3M wo ko bi presi te to de bi obi timi tra car bi front wotima no anya call na call no nya ya pe brejo car na to ana de bi entu yo o any patcho bomodi sibre physician na sister Magi o mo ba wachi patrio o you dey sisi no dey kitin so what you dey catch bookman no maka bookman patcho mesro manya we bi ka dey munyi we na usa why me so no problem obi kra ba se opet okay ne mo fama no asi fi front wa no obi abesha front wa wo be yo tene ni afia ho ye yo tini ni fi front wa no na odi bon ye ni abesi na ye odi bon ye ni akọ repress no front wa ayeka okowu aman ayeka okowu aman kofo bi fam kofo bi woda odo go wutie mi bi tufu na mi to sabre papa so pa mo ze nyeso poso kwa nyama no de ni yemu a woni mra to wuo ti se kontonkro no da mansa ko o wa ye se jeme kuto sra ba yawo wan sra ba yawo e do wodi na pa kan be so fie no twum taw fie ja bedum na ni wado mra na no kwa je de woni mra wo so na ni pa wie nya fe ni pa wie nya fe wo will praise you o do ko she otini bia nan wa ko fa ni wo na kwawu tie quotation ni ye biom na jiri kwa kire Proverbs chapter 11 wontimi mun kwasi awia ya wa buru kakra ye Yes. wa buru kakra me say den Eye. wa buram ye from Mr. Mensa Agbaman Mr. Mensa Agbaman Agbaman yes insan ye fa na Agbaman no do bi hwe na area wa no say wo hwe wa so me hwe Mr. Mensa mu de wa say oh the Agbaman any ibe hu ntem for Mensa for doso yeah go Mensa for doso yeah your pastor Mensa and your way assembly man Mensa so what you say it assembly man Mensa and your Mr. Mensa Agbaman do you Agbaman do you Agbaman to wa ko German tem o Mr. Mensa ben ya o say Mr. Mensa the Agbaman edini nye hwe na wan fa wu udidi we be wu akoyi wa na kunta ben na ko bu a che de creator obadi emfa ne sanka amen omi adwene amen omo ani so mra omo ani so tew bible ka sam ya chana sam na okane mu do yes tie bible na sam ni yo so de otini ni no yini odi baboni wu a wo so odi baboni bi wo wu a na ni da so timi ya dan yira ni da so timi yira na amumuyofo kwan hwe yira amuyofo dan amu kwan hwe amuyofo kwan hwe yira na wo be yi otini no ni no pon se otini no ko ha no yi otini ni firi ha afra ho yehia mu no yi ni fi ahun yehia no do de mo yeni no do de mo yeni abesi na abesi otini na na mu akofo ni wuo na wu nkwase wuo ko papa diri kwa chire Yes. hey Paul say my akwala no correct manyiri yes na onyini ogudi ayi mo francis o ye nyire W'AGYIMI pen eni bi wa ye ya anya de pa W'AGYIMIS3M
Yes. The young ya free side near men ya ye near me be ya ye near me be a enye. It will free more when yet sabi previous than when you mean. So what tibia enya free more when you mean, none what domine, none quite yet. Amen. When you mna Amen. 1 Corinthians 13:11. What's me yabofra? What's me yabofra? Mikasa sabofra. Okasa ti sabofra. Mijini sabofra. Onyini osano ojele sabofra. Misusu sabofra. Ano susu sabofra. Na me be ye penny. No bro be ye penny ni de. Kumo frase sabono. Kumo frase sabono. Because of person dem frase sabono begu. Yeah. Orofo we mu de wo hin sisi a. Sanka quotation me wonte ni ye. Proverbs no. Don't know. 1 Corinthians 13 verse 11. Verse 11. Mi yabofra no. Paul say o yabofra. Mikasa sabofra. Okasa ti sabofra. Mijini sabofra. Mijini sabofra. Misusu sabofra. Susu sabofra. Na ma be ye penny. Na bro be ye penny ni. Me kumo frase sabono. Kumo frase sabono. To obie nu a won yam frase niam pen. But obie nyine still oda so yam frase niam. Da be na be gumo frase sabono. Okay, the book of Ecclesiastes chapter 7 verse number 25 at the Bible. 7 verse 25. Can Bible? Medemakuma sumichini. Paul nekas Solomon nekas Solomon said the end. Medemakuma chini. What trans tama onyanko pon chira no or start to be din kwasi as obedi Jimmy some sika wanyanti. Papa, you know the first person where you no when one for sika na near Jimmy Samo. Maami ho hu when you mra ho so ne sika na 2 cent by 2 se anoma 2 unimu a yes sika 1 tabai etimi 2 uti ye na be si nsam a wanya bi saa na betimi atu afiri nsam a dan akọ entu afiri nsam a ubegya wa akọ enne no wade be ne no nkwaje de when you mra ho so Bible se me nka se me ncho so no say ebra wo be ye yie no odna kuma chini se mehunu se boni e friend say onu a test boni ahwe boni mu niam papa ma hwehwe pepe boni o yana gise o examine boni mehunu nyansa se de be obehunu nyansa no o hunu nyansa bi o nko boni ni mu biom ene adwene mpa etu ofa adwene mpa bi to no ho so eti mehunu boni fo sam etu trase e pepe papa ni boni ntam mehunu boni fo sam sa hunu aboni fo sam se ayenkwase aye obobra na kodu ba bi hunu se enkwase papa etu wanga sa study huni se ma pe bebrebe yi enkwase aye ana wo huni ensadwe bebebe hu se enkwase aye wani ma so Solomon na etu fo gaje se obobra bi huni se abrabo no obokon bebrebe dodo na enkwase aye enkwase aye ne for start se o so enkwase asem mehunu se ayadambo mo hu se enkwase asem na wie ye na di wie oni padan dambo so scared na wie na di wie ni padambo na mahunu de yanyunu si owo e ba sa nante boni na Jimmy Sam no okohunu de yanyunu che wowuo oba na kuma mo fi efe ofa ma 5 efe leta no okonya ma makuma mo fi o ma o di omukum konno so committee bi ene dia asawo na kuma ohunu ma so omutimi di aduro timi kire ba ma ene dia ne nsanya homa amno mo ma so omutimi di ahoma kire ba ma gu ni nsa gu na chi de osonya kopani na Bible say Solomon so obo bra no ohunu se obi a wo suro nyankopon no obefri we mu afi obefri sa ma we mu adan afi wodi Jimmy Sam na to ma fumu a hallelujah amen hunu da Anku dabi wodi ne sa obali be kun yes babesie bi hwe me sa abere di be ma sam sa e be kun papa obo you too much bi waboso obo ire dodo na dan it side drum di da be na be ja Jimmy Sam mami wo so di wo kwatam too much wa no ya dodo wo be ja Jimmy Sam we da ben ye ja oboro baba yo na buru na abo yire na tete kwasam oh yes eyen kwase sam papa wanya won sabe pa no agi wani so ana asofo so mu tie minu a obi ti awade ase ye kunu a mo se ye de mpabo na tache no so mo hwem ye munya study wa Bible no ho Bible ka sabu akri the book of James chapter 2 verse 10 tie Bible what is ya on trust ya obama bi on fane yire chida o de buru ne be kunu yire it what chance says oban mo trust mo hwia Bible ni ye na mo hunu yes what no be ku obi ase am mpaye osofo oyiri ku ayi atra bo mpaye na bo what sofo maame osofo yire so ku di wawu asofo bebre wo no me se nyankopɔ Bible na akyekyere nkrofo na ka onyankopɔ tra soro na ka yatini bi wo wiem se sa bre ya ware sam ye nkwa yo opatumi obi abetimi balance a hona be wo sofo asofie sofo ohi window jane yire hona be wo osofo maame wo jane kunu what bebre Bible na akyekyere wo mo a omo ti aware fi ni aware tantan ho ate
bebre awari bebre Bible na omo dia chechire omo ho ma amotia awari fi nya awari tantan ye kunu kwase me di mpabo de ni san wu nkwase ewu kwa ukunu antwe mpra wa chida sa wo si agamba mo na tete awari antam aha na W'AGYIMIS3M na nya wona nam me dia ne yeboro wode waso dane side drum anopa gbo awia gbo anyumna gbo obekun one day me nam ka kira oduto wo se ojiru si na ba me bi ti bi ka kira ne yiri se wo ja me kra ma di wawu ba ma wa bodi ira ma ne cat no asi wi so wo ja me kra ma cat ba ma kan kwase asa wo akira wa W'AGYIMIS3M ne wodi no oba dia fa ne sai ka ho o mi akoma nu ti bi ka kira yiri se we de wa me di udam ntu ja me kra ma di udam obi ti bi ka kira ne yiri sa sabe baby adu ja me kra ma di udam yes wo no usunu ban aba se obese obi ba the way atena ho tu be di W'AGYIMIS3M akosi da ban kan wan W'AGYIMIS3M ma me wo betidi W'AGYIMIS3M wam yes ay accidental ma di aware fun bi ana akopie mu no James chapter 2 verse 10 me na me cho Bible no asofo na mu ni 10 commandment mu fa Bible mra nya that is the reason why Mama church members are confused wow, mum 10 commandment in judgment. That's the reason why Mama church members are confused. Confusing. We are saying, yeah. Would you tell Bible no? And Manado City. Yeah, Bible ne kano. Bible so obi obedi mran sam duni nyina so. No betum ba ko. Tie Bible no betum ba ko no. What did you know? What did you know for? If said you can't say. Obi no ma reference no chim say you can't say. In Sawade. Was that you can't say in Sawade no. I can't say. And when they can't say. Eniyewu. Once Sawade. It is a Bible na ni one Sawade no. No dia wu. No dia wu a. W'AGYIMIS3M to for so for mo nwini ha wo ye. Mo bia mo meyi ma no. Wow. What trauma won? My trauma me nyame nchechire mu ye. Da ma ya ware teach somebody ase. Me si me anko mo nwini wo ye na mo mra na mo meyi ma no. Mo fa conference. We dey here ko yama conference. Kan quotation mo tie biom. E mna no hwe se tie. Wo se mra nsam no hwe se tie. Obi obedi mra ni nyina so. No meyi ba kwa firi mu no. Wodi ni nyina ho fo. Obi no o kire mu se ebisade an. De kan se. E mra no ye tro kan se. Ensa wade no. The same commandment na ba ko so na sa ka se. Eniyewu. It is a who your church member. Now what you are so now one sour dear. Now dear, why am I not to for to be one? Now what is on sour dear? Nigga, you would get no bad day. What did you know about walking? Yes, Mr. Monino, who found conference? No, Mayano, Marty. Now, my church member sent tower phone no moon. Was your work. What did you much say? You have to for you. I did not account to me. So, Debbie, on the back of what? What's to from and shout off room? You feel Babu? Yes, I did what I can't want to me. What do you mean? So, Apostle Casa, no moment to W'AGYIMIS3M. And as of what be put to so preachers or preachers to as soon as you never match that baby or didn't the head. Yay! Hallelujah! Amen. What's up for she? When you are at home. So for a boy to go. We are gay. But I'm catching up. We are indirect gay. Evangelist gay. Miss was so for Miss will be I saw penny eating woman. Eating woman. What did you not near to another gay? Because we are with them. Wow, never porch. I was a baby. I wish you the one I am. We a Timaka. One from Mukwasa. Obadi Vanessa and come. It be so. W'AGYIMIS3M Anku. Yes. W'AGYIMIS3M. Yeah. Unim na yen W'AGYIMIS3M dia. Wasobaya she rough. Obadi ma warning. Kan quotation bi Paul say wagum of W'AGYIMIS3M no. Enti me kan wo bi e 1 Corinthians 13 verse 11 no. Verse 11. Me abofra. So ya abofra. Me kasa abofra. Me jini abofra. Me susu abofra. Na me be ye panyi dia. Me gum of W'AGYIMIS3M no. Baby you do na see gum of W'AGYIMIS3M. Wow. Mo W'AGYIMIS3M ne niam bi ewuwo mu a enye. Ade bi wa to be say emfata. Baby when you do kran ensew. You know what do? To can Psalm 69 verse number 5. The Bible kasa chirawo. Bible na kasa 69 verse number 5. Verse 5. Ye to obadi asem. O se men kasa. Onyankopon. O so onyankopon David na kasa no. David anum asem no. O so obo ade yawe. Onim onkwasi asam. Me na mcho Bible no. Sister, hwe no wan. Bra, hwe no wan. Na onkwasi asam a ade e fa ne onkwasi asam abrabom no. Wo de wo fu say yaniti wani unyansa yo no. But onyankopon so enia bi wa wo ya enkwasi asam na W'AGYIMIS3M na ni so. Onim. And was it onim o papa and was any mude bad ye onkwasi asam
Won phone so hinta no. Wasi onimu nkwasi asam. Ana won phone so nyedai. Ehinta no. Hwe ne wa nwu wo mo. Dabi. Kwa. Won phone so hinta no. Phone so nya di hinta kreta ne da. Yes. What taw. Na ana me pese be cho won phone so ne won kwasi asam no. Ana wajimisam no. Hwe ne wanche wo mo. Dabi. What did they make an answer? Hwe ne wanche wo mo. Dabi. Wachi wo mu a uyi wanu bia nyede enye me futi se me de bra onani we minister hwe ne wan ya nchew dabi nyankopɔ amechew amfo wu amechew awo wagimi sem so we osofo na utiemi a ayeye nkuto na motonto ne atonto na ayeye monhwe na mani agimi sem ya me ameche baako wo so o be wo nkutom so beton sa nyam we ya mu begu ndi be yi wanu sai papa opoboni bobo pona kosi da ben maami opoboni bobo pona kosi da ben Hifa na mo babra na ko mo de bra ne abrabo ne hia na mo di kosi ayeye baby a wo de apem na ye me so se di be ko because ye wo ye nyina de ehwe wa chiri kwa ye owuo na me bo bi tu fu se ene ne wadom ne no nkwaje da tie be futi sami hwe na me huni anka banyansa fo nka bi da na so anka me ansere wadaka mu a wo be ka me asu the quotation ne customer chow tanka ndom nyenko Samson Psalm 69 verse 5 verse number 5 Waso onyankopon onim nkwasi asam onfon so hinta na onfon so nyadan ehinta ne da Proverbs chapter 14 okay Proverbs 14:24 verse 24 what's been say enyansafo abotire Bible so enyansafo abotire eni omahode na enkwasiafo agimisam enkwasiafo ti aya na me kraba ba na me raho enkwasiafo agimisam eye gimisam aranko we ne hwenye yi odin sa no de ewu misuma misu bebre mi nkaso wo fa me ko misraw hwe no agimisam bi nyeme bi wo no enye yakopɔ fa ne agimisam we ga ko si da bebra then first right is somebody agimisam you want to din say right no agimisam poto time but jai what sister lesbian misra udi agimisam yes udi agimisam mp lesbian mp gay udi agimisam I'm telling you jai what jai na di insha nyankopɔ di ahira wunyina ba bi wadu obi enu ho onye gay eti unyansa ba bi adu aduru no misra bebre hwe ni wa hu wom hwe na nkofa ya bi amraw Proverbs 15 you can Proverbs chapter 15 verse 21 was agimisam Bible say agimisam eye ni gie eye na obi wura sa agimisam ni mu a eye ni gie eye na eye omani gie ema onipa woni tire di ma onipa wonye den woni tire me na me try Bible the topic ni say hwe agimisam bi enku Bible ni say agimisam bi eye ni gie wura mu a eye no ani gie do ɔwe nsasa ye no ene ni gie do wo gay mu no ene ni gie do wo lesbian mu no ene ni gie do wo kronbo mu no ene ni gie do wo azam mu no ene ni gie na Bible say ni nyina ye gimisam eye ni gie na gimisam no wo mu a eye wo say eye life eye abrabo eye ni gie mo ni pa oni tire eye ni gie di ma do oni den oni tire etire ni wo hon kwa dia oni gimisam no nkwa wie ye da woni mu na ho so amen Bible na semo kemu do yes hwe ni gimisam no ankofo hawo ni musuo bi amrawo dabi Aba kosi la ben. Uba kosi he. Na ufri he. Na waduru he. Na ba wie ne he. Ene ne wadomre. Na no nkwaje da. Asam na du abobo na no. Wan kasa kaka utrim. Bus e die jimi seba check. Yes. Me me twaso. Eno de. No asandia check won fie no. Wadi ni mfia he. 2 years sure say nyakobo benya abotrama sa kosi awie ye. Say die jimi sam sa. To can the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 9 6 verse 9 three ni mu hia ye Bible say three ni ehu hia den ye anase munim se wona wontere obi a wontere no won nya nyankopɔ ahene won heavy ana muma won dada hwe no obi a na da adwamanfo se wo bo adwama e wodi agimisam nya bosomsomfo ware sister ware be man kasnya sese me kire no woni mema hena atra ei di obodi no me ye ma hye a competition as a competition mendas na hina wanya yey epacho baby awadu no do chiripa debi oya so prayer yes so play dwamai misrawo omosrawo oh be man ado ma no ojima bi srawo yes waso wagimi nokure waso wagimi wodi se mebo a fansesha na kan Jeremia 3 wodi won mo wani so
na de wa check Ghana mantema wote wote choko wote nuwa he na wote Jeremiah 3 wote aboso kai wote circle wote kaneshi wote ifa choko o tema ana wa hyiama o kaso a o hwe me wan ifa ifa atonsu kwanda so tano so ifa na hwe me free yo tafo ifa na hwe me free wo ko fodua na bra abrabone na wabaduro kasababo ne kasachira Jeremiah chapter 3 verse 2 mo ni so kire enko pata so ye ni kese me bo ampagi wani se so msrewo ehinfa na ungu hu fi akwan na chain na wote what W'AGYIMIS3M na che what German tem bi man krofo bi hwawo why is it SS Arabian krofo kwa na to nsafra no wetu na Africa ko hia wo wedu adwama mo ne bone ne gu asaso fi adwama me area ba bia wo bo mantem obi enimu wonti sister eso no asi sese dia wo ye na nya wo wo dia wa pege woni hwe nye choko wase ho nungwa wase ho mamu bi wase ho tema wase ho ashama wase ho pram wase ho kumase wase ho atonsu wase ho kwadaso wase ho ashtown wase ho swame wase ho na yifa na bra sister oni nam yi wasa kwa sese hwi wase ho tutu ho nwi na wase kwa simintim takra afie kuma wase ho asamankase wase ho buadua wase ho kede wase ho achemda wase ho sister hina wadui techimai wase ho sunyani so wase ho wadu tamale wadu sister tamale so wase ho na yina uni na misese bole bamboy sese bole bamboy wase ho Bwechire kinjampo wase ho afrawo wase ho wase ho hoy wase ho kete krachi wase ho baby wadu no ratogu akoso mozo wase ho wabubu bridge no wasa baso menya wabaso menya awaso wase ho beti W'AGYIMIS3M ya kosi da ben Jeremiah 3:12 kona ko pasa asemu yi enne asem ya mi kenya ko pasa tie ni yi kona ko pai mu me pe mu acha wiase nyina na sani wachi ne sister abrabo we ya wu na mu enne ne wadom mre hanu wa wu wo mo sa wachi na mi mu nche obiem na nyago po se enya do be dai me mu na nche obiem se unnim na se wuti sa wadwe na dia mi mu na nche obiem o mu na nche na unnim no go foul odi muna ne be shia se hwai ena W'AGYIMIS3M bi anku ena wa muna kyerɛ wi wo se sawadwene a o muna nkyerɛ obiom na mom owo ne tetaw no tetaw na ne se so mu se ti ne bodi si wagu me ma ya akɔ me ma dem ne fadue odi muna na ebe hia wo ti ne wadom mre na ne onkwaje da bi se bi quotation biom Zechariah 33 verse 11 onye ko pose hwe no ti quotation ye kachira won say o se na men kan chira mo say sebetiasi so no obo ade ya waso otiase yi abrenya ko pase o twedi mpo ya wasem ni ampara obonefo wuo nya ne fe nemo so obonefo be se free na obonefo de be se free na kwam bon ne no wanyankwa edimo amutie bi ne odofo de wuo mu no so nkunta na ya W'AGYIMIS3M a sane free ho sane free sa W'AGYIMIS3M no adeti na obekun yi ebekun ubewuom na be ya no san na ne wadomre which sakra wadwe na wunyimi yempese ye W'AGYIMIS3M beko akoyi ya no bia o de tiemi wa so binya court case na so ya rasta wa ma rough cut krana o twetwe through some style bia Daniel beka say Tuesday u back oda no ko unity on pass o de W'AGYIMIS3M beko court ehu efuturo mi na dem ma no same wa de ka kire me so twuti star rough bi wa dauti na nya court case ni e say Tuesday baba court me so liar ne beka hey my brother sa die no wa die red what the court yai you best work ko check out sa die best my come o say when ba ho so say o court no way obefa obehu unim me go to the book of Ecclesiastes achirawo 12 verse 9 12 was like 4 chapter 9 koso verse 12 koso was odipa enim ne
owuo no court de ye hye wo date nti wonim eti na ukoyi wuti se wo mfa nko court na judge ahwe anim agelu ana wa hwe ma case kura kwa anytime nti wakoyi wuti kama very good but Bible say ye de owuo na ebe yi vite wo It only penny in the bread. to ni penso owuo ye nim ya bread be wo Some patay you woni pati sa pata wo den so apata den suom na so dia se ogumu a ase woni koton suom mu a apata no aye fish no na gye ni say we praying ground ento koginani na ni so batete no ada ne nkyena bo wan siri na odo bi dokon so ene no ma ye yo fidie wo se anu ma didi ofidie mo ni se fidie ni be yi no Sado wo fidie sano wo to ni pampo firim everybody a o mani no so ni panani nya den enna na ho so ehun futo na mitu na se hwe na W'AGYIMIS3M bi Anku. Wow. Then there is no God sana fawu. Na mi bi eni ho na fawu. Mama wa nada mo. Hen obi anada o. Etwamanfo. Awo dwamambom. Abosonsom so ko som bo so yen kwasi asam. Yeah. Two frɛ ho. Yes. Two frɛ ho. Wow. Aware saifo. Na todo bi ade bi mu di akonfo ni bi atam. Me obi a me se mutie mi ya. Hwɛ. Mumie mbisa ye nuanom na ekwa konfofie se omunim nyansa. Okay. Because I am not di akonfo na atam. Me di akonfo atam. But me person me catch up say ogidi ni no e Kristo na wonu agimi no a. Wa kwa konfofie ni etwa no. No abetra radio station. And I'm a town me car. And I'm a se me de kwaji sika gali. And I'm a do hono no. Ya Jimmy sika di. W'agyimi papa. W'agyimi papa. O Kristo ni mo a. Wa konfofie Ye twawa sa betra hono. Se police nkwache ma wo. Sure. Na wunye ni brifu anka wunya ko paye wa dom wo ka o se maton me sa de kwaji sika gali sika be ne fa de gali wo ano manga ne ya bre yin chomuda W'AGYIMIS3M wei na wudi akire na sa betra panimu hwe na wo se su na ntwe su mu wunye sika ni brifu a Come here. ka we gese wo to ka kwakoto ekopeska Dabi. Never put you abroad. No, Dabi. do ni ka so nkasa yin. Do ni ka so nkasa yin. Oba de mbane sanka. Da be na be di W'AGYIMIS3M ye di akwasi. Uti na ye so mankun. Na ka wu W'AGYIMIS3M wa mu a. Ka ba mu say yes. No kono enye je na ye jan. There you go see say kaki no be leather. Yes. Oba de mbane sanka. Me se mu amu chinchi sankrofo no mu so magimi wan. Oh yeah. Jimmy Fongwa. Me na me ka kire mo. Nyakopon fa ne sanka mo. Omo ni so nti wadi mmra jan ka betu sa na mo. Dabi. Any bri bonnet. Sikani bre na yamo. Sikani bre na yamo. Yeah. No obi aka kire say ti aye. Na so we bre me 5,000 na. Mama 500 million. 50 million. Fa beji 500 million. Ade. Abi na wuti bin kan chere say, wo je me 500 million, we are 250 million in free. So ko de baba. So odi mi nyansa. Ka chere say, di pa ko ne bona manya say, wo so be 500 million. Anya me slow na 500 million mra. We are 50 million. Na fa me 450 bre me. Simple. Titia. So beti asia. Eni di adanse say, wo so wadwina he. Say nyansa na ye adwuma. And I say still udi W'AGYIMIS3M. Oba di amfani sanka. Te amu susu ni ako. Mu susu e ba no betra radio no musu a. Mu ke bia nipa no te wono. Mu ponche no. Papa o hia ponche. Na mu nyansa. Go so mu de akonfo mu te akonfo fi ona so bi ama wa. Omu nya hwe. Ombe jai. Ome sua nyansa. But also no papa kwa nkofo gugate na no. No say still W'AGYIMIS3M okro. Oba di amfani sanka. Amen. Da ba na be di W'AGYIMIS3M akosi. Mama wa nada mo. Bible say we do bi anada. Abosomsomfo. Aware saifo mu. So wo ye. Mu amu ni nam nkrofo krosum nkrofo ayire so mo mu ye. Wa boso. Mo mu ye. Obi won ni bia so oba ye no. Ompem nim opema. But man opem no. Nkrofo ayire nko. Say you do no wadi o. Nti ase. Oh, W'AGYIMIS ka serious o. Obi won ni de no. Ompa obi o free. Una mo na wo ye sigani no ompa. De bia so ko obi de o. Abi suba no. Say do no madi o. Do na che so mo nya sa o. Isi che oba o wokunu. Na ni chi oba o wokunu. W'AGYIMIS3M. Kazo emanim. Nti be di say W'AGYIMIS3M akosi da ben. Be fan kofo yira akosi da ben.
one day we cool. But then Sabako for be here. And you met two. We're one share. We want a fool. Yes. You're shop with a better two quotas. Yes. Then what to the non quadia. And the baby says, you will be nice. I bring no be wound. And we review. Yes. To the be a okay Babu when you put the selection be. No put our selection. Yeah. Shall be our chin, Pracho, and Tembi, not number. No station, no pet, never quasiaba, blue station, watch it. A dear Jimmy Samache. What's a confront for no cocoon or boss selection? My phobia from Damango, my phobia with ya, a rubber backwa, my fucking concerning backwa, a fascia backwa, with to be so moving, 4 plus star. Any mate, I only about the driver, one book on watch. Ubisika toke manu afa. Ubiadia kake manu afa. So ukruwayama. Nyina betikani te chrai. Yam fa ba kokura. O kan the book of Job chapter 24 verse 23. Verse 23. Oma watrasi jojo. Oso ni pedi boni edu mpempen so bi Nyankopon hu se udi agyimi3M na cha. Ono atrase ya se oma watrase jojo na ka da sesa wadwene. Na odi no ho to no so. Eti obi wa ni cha wo che no e ma de no ho to no so se e ono na ho odi na ni monyam bi ni sika bi nti na ma na ete sa. Enso ne na ni cha wa kwan. Ko so no wa abudu cha yo. Na ni cha wa kwan. Won ni hwe wa kwan. One day, Bobo wani so the pay you back, or pick your back, or show back, or come concerning back, or Zabako. We push a back, we don't back. Bobo wani so the pay you. No, do me now, a pack of cows and pay you. What do you do there? No, but it can't 2 years, but it's speed, but it's trying. But 20 years, uncle for you be any what you told said your man, your accident. No, we theatre tick, car comes a blue trouble from Nasantisa. As a must be Kenyan just her. And the baby said your trouble. I catch up so quite my okay, we are true. Now I catch him, say, must have been became a name. To the be a bizarre question, can't be sure Mobianka Jesus, Mobianka Allah alike, Mobianka Radie, Nebanison will be a W'AGYIMIS3M, I could sit up. Topic and I say, share and W'AGYIMIS3M be Anku. Baby, W'AGYIMIS3M, baby, or one of wouldn't know papa, or one of baby, who be a bonny beam, or different would do. Everyone saw your bonny more one fire, Yarin Kofa, Yarin Banner, on one free bonny and what do we? And when we were bonny. Yes. Sister, brother, a coming kwame se bompa se rade wow. Obadi ya wa wow. Ne wu ahotifo ewuo. Yes. Enwu wobra ye betfro kwawinsani. Enwu wobra ye fro gamamoni. Enwu washawo nu mo me hu wom. Eno wo nu su nim da ba. Yare bi bebo wom. E wona abasa kra wadwene. Bre Nyankopon yu di ye bi enye ye. Yare na bo wabubu wawie no. When I bet Padre Sachla, I'm one and Bra one with Dini, and then what domre, and then no Quagia. Me bias and Panaswama, and Quagisam about fear, and Quagisam say, about fear. Manua Pon watch it. Would dear W'AGYIMIS3M too much? A day, my crit on the 120 crack, my crit on the 120 crack. What's your watch? I don't know. Nabama Pon with the W'AGYIMIS3M 300. What do you mean? Ben Martin upon him say, call it to ain't nobody yassin. Okay, the book of Jeremiah chapter 3:13, verses number 23. Read the Bible. Jeremiah 13:23. Verse 23. Was it so Ethiopian? Was it to be so Ethiopian? Obekmasa channel radio. Obekmasa channel radio. And that's what's about Obroni Timmy changing radio and Yoni Petun to move dia. What was our bro for very wicked. To the stand say, omo timia ye edura etime nipa ye kokko but omo timi ye tuntuma duro dabi aka sam otimi ya opredi bi obeba Ghana so person dwa oye tuntum ji so ko highway be be Mexico ta no ko dwale quota yeah but the ube sra ya ye post ha no mu a ebe brew yeah. Na besides one broni no why is I drono onum bi why kokoda da etu ayam ahefo atuntumfo to broni mpo no ho enso aya ho padura edan eti de be yem amfa no ho Onyankopon nim de oye me no oye wo eti sister gire wo kwakire yeah obroni mpo no ho dabi eti sai do no de ma o se no onum edo no de se fa pa no mfa mpo dabi Ethiopian betima sa
so Ethiopia ni betime chenyere die otimi da bi ana so se ba owie no ba aboa obobroni no bo bibini bibini sisa and was a boss of punching or board dying or getting genuine yes or pet in Takra. Nebida. And you met me a papa, and you let me be new with me a jam more Boniaco. Now, I want something to say. So, what foul? That's what Paul said then. Automatically, I do your free to okay. You will be your original cocoa. Yes. It will not put Cassim or Cassim lamentation. Different me a quadrum. 4 verse 5. It is a Yason. 4-7. Now, who do you phone to Sutrama? And no bit upon us, I know I cocoa. What's the Fusu? Bit upon us, I know I just say, what is a sister? What do you When I'm pressing a chama, Obia upon one, sister, black is beautiful. Papa. To me, a come up. What the pediat Sapa? Jimmy Makusi the bank. We need pedia also. And I'm not as well soon. Ghana for your county. I know the Ya can be. Yankasa yenti wo be atronum. No be tronum no obe kan futuntum no. Onka futun debi. Onka futuntum. Tudni no to a. Onko min kwana bi broni e. To bi apeso ye broni. I know the Ya chabro fon sa afi adibom fit tuntum ba ye besi ne. Intini unkomen kwana ibroni enya intini opiat eni na se me force na me broni ena de nyuma bibini tu ye no bibini nyum no to ye no ibroni no bi tu be chi tuntum a si tuntum se yo kam tuntum ko ngura de ko bush kwa ne pa yo I no fie Koko no tuntum se yo wo de ye de okrom nti hwa na to nwom no ato nwom akamfo tuntum oba de mfa ne senka amen yankase ye nyi hu ni dabi akoko kra no so a yesa aprofo koko mango na so a yesa aprofo mango nkatie da ese nkatie boga nkatie so ese aprofo nkatie bibia ye kame bia kese abrofo dia tuntum aso yesi abrofo tuntum eni o munyi ntum of Africa oba dia mfa ne sankan sister wutie me ne wo hona president chama obi tibi pon ho sa no person ni obroni ye person twumta ye nipetuntum wo ni pediat sa ho wo tibi mpon ho sister nanso afai de wo nyako podcast mi a che wo tibi wo de tetesra de wo de dware wie tesra wo nsa tesra wani tesra wachi wo de makwala kran tesra wachi wo ton wan kasa fa bi sra wo ton tesra wo ton but once what me atia sra timi utimi count onto me bi di sha unanta wasi no atia fa sister I say onyanza ne nu echi watinya po na hu nyina po ba bi da ben watimi atibi atrare wasase okay no wa fe woto dia fa otum finfia yes wo po ni nyina wo po nyina no vertical line we mutimi fa bi mfa wo I want you de be chi wo yes ho de mpo ana wo so po mpo da bi ko kedi ka se free wo ba wo pa po ano de one toilet one shit na shini nyina be shi wo nyina do e kokko kra na to da bi a ho etum oh yeah you I'm telling you today yempo kokko nyama nam ho kopo vertical line kopo also when we nyansa ne chance how you nipa tutu o to nyina wapo ba bia but sa vertical ni sa line ni wapo ya chew also we ya ba e de ba ya jai say you free we dey jimi sami akosi da ben afẹ de o mo ne brisi je ba nipa ni be wu e de ba tompa so o be kono dampa so a ne brisi je o di power yeso e kokko no o fi fridge mba no atum se jebidie uhunu o kono dampa so uhunu na afẹ de wedia no afẹ family no pẹ ache ya wi se dia renchin se dua no de bia we no de koyi ni ho no me say hwe no agimi sem bi anku na no wadomre na no nkwaje da oba de mfa ne senkan o mi agyinim no ma wonti ase a betimi da kwa nkwaje mu me wo wagimi sem wate enye me bi nyako pabodi so mpa bia ya agimi sam eti twon fere ho me di bi pen me di agimi sam but me matwe me ho fere ho eti me twon fisa wo so twon ho obi ewuom me ye chen no uzu ye chen no was one we say bible can say me Ecclesiastes chapter 4 oh nice
verse 4 also come out here see no 4 chapter 9 verse what verse number 4 also been say han ye yi ni wo when ye yi wo ye mu atiafo nyina also atiafo nyina nchen ene nda so wo ene nda so nyina wo also krama wo tie ase no oyesi jata wawuo yes okrama wo tie ase sen dan eti krama ye wo tie ase no wo ye che jata wawuo obi abeye ye nya wiase ye japade nyina no wawu a wo nyeye na tie ase no wo ye chen se so nipa hu ya onim de obenya ena me tufu say wo mu yi dia obetima asesama niam bi na ye Paul say waya bofra kasa sa bofra odwene sa bofra no anyini no gu mofra sesam no gu sa mofra sesam na sa bewu a waya den eti ne de make catch us repent hwehwe nyakopa hinie ene tre ne kane ansa na daboni bia bawo yes hwefa woni padue so asafo de tiase yes but modern number bra said yes okay Proverbs chapter 15 verse 2 ni anko okay 15:2 Proverbs 15:2 chapter 15 what's it then verse number 2 what's it been say yeto obadi asa etitie bible what's enyansa fota chirama bible say enyansa fota chirama emanim de ye de na enkwasiafo omano awura jimisam de me kai ajimisam kwa sa gre obi obie na no anse me pie fi de no nyadan nyede di jimisam sa ena ma me ha ena ma kan bati onyaye odi ba kuna so wani odi ba wura jimisam ko se da be ndi nkra de oti wo mu ani onyaye nkra o kasa beti nyina ni onyaye papa nipa onyaye no den obi kra timi ye ni nsani sei oyene ana obi si jimiyesi sanyama we mu ya mukosua fe etu be die jimise mu ya kosi da ben we ko panyimu pa wanyini 57 years 62 years 63 years awa boro no bi ko no betu onye me kasiri o be die jimise mu ya kosi da ben enyansa fota chirama wasi enyansa fota chirama emanim de kasa fi eninanum na enkwasiafo ano awura jimisam enti wa check kasa insam na pie film no jimisam wo mu too much mesra osua nkra no de huya ne no onya na hu eno nko na ate won gram o che eno nko a oh akwa bia ofri so aduro line eno bi man taxi wan gram asemo na obe drive taxi one thing cry dabi eno oni mbro no ni biso dabi oh ono ko bi na friend no tu no fu hu se enye ye ono so ti eno ono so de wona wagya no de ti so aduro no aba nkra no bia ma taxi fe no ye fe wa bankra wo travel one cry no bia ye o 6 wagya oso wona onim se nipa ne se onfa no nko wagya atemdidie wo na num nti wanto no gwantie wa mix passenger asa di atemdidie se wonna wagya ono so oh wagya ono so tie kra na so so aduro ni mpatem ho ana ono so de wonna ne wagya na ti kro num enti obeka taxi wo hanum no bi si ogina ne onfa no nko wagya no oso wonna ofuso odinatem ntonso reply no epa china mu di wi aseleko bible say enyansa fota chirama emanim de ya de na enkwasiafo no awura jimisam ense me pie firi mu nya de ona wagya onye oche o maame ha edei de wo wanu mu nyina ni etu be di ajimisem we akosi da pen hwe ene wanwu kwama ajimisem bi enku nani wadumro verse 14 verse number 14 15-14 yanko what ihunumufu akoma bible say dia ba dia ihunumufu dan akoma ahwehwe dan nimdia ihunumufu akoma ahwehwe nimdia na nkwasiafo ano die jimisam me na me try dabi wanu no wasi ihunumufu akoma ye dan ahwehwe nimdia na dia ba biom na nkwasiafo ano die jimisam onye sansam we nyina mo hwe ni yo makani sinio omo di bibi soso niema soso obi ka onya ye odi adi be soso gise wo adwiri bom me ka obi ajesu ofio obadi am sent amen wo mi akumanu amen bible say hwani ye na wa masa nsem we bi amfo nkwa wom dabi
To get the book of Proverbs chapter 19 verse 3 tie Bible. Proverbs 19 Who dey verse tie number 3. Ose dey. Into obo ade asem. Ose me nkasa. Oni pa jimisam. Ose oni pa dey ba dia. Jimisam. Oni pa jimisam. Echinchim na kwan. Oni pa jimisam ya dan. Echinchim na kwan. Eti so odi jimisam ni bia. Jimisam ni bi. Eti bi do ha obere nipa. Ose jimisam bi chinchim ebi mu dan. Akwan. Chinchim nipa akwan. Chinchim akwan de na besi. Echire no. Na echire no. Na kuma huriti na kuma huriti awurade Nyankopɔn mo yie. Odi jimisam na tibi kofa curse ya dan. Ekofa no mo ya dan. Eti jimisam bi ni, jimisam na tibi de curse ebre nipa ni bi ni. Jimisam tibi de ha bre bi ni mu ni. Ebi ni. Na fe later na sa wonsa no adwuma. Na fe wo kaseti ya wan ya. Wo kaseti ya oba ade no. Transportation asam na oka no. Waso ni ba ni kan sa de kan pepe. Ɔsi di ayi. Na jimisam chinchim na kwan. Ɔsi kwan. onipa bi wɔ na jimisam na chinchim dan. Na kwan. Na braba nkwa ye nyina wo yo bi anka Nyankopɔn hyɛ wɔ star no. But na jimisam na yɛ dan. Chinchim na kwan. Ati ko suru sa. Ɔkɔda na jimisam na twera dan. Abafa. No na badam. Echire no. Echire no. Na kuma huriti na kuma huru nso ehuru ntia na jimisam no. Na huriti awan ya. Ehurati awurade. Ɛna awurade amom yie. Ɛna minim sɛ di Nyankopɔn krɔbɔ nipa ba sa so. Na me nkwa na bi ntia na me brasa. Wa jimisam timi yɛ dan. Echinchim wa kwan am wa kwan abrabɔ no. The disappointment brow. Number one, jimisam na bi ni. Adita na oba ate. Na pesa okofa oba. Nyankopɔn ma ba bi afa. O kan the book of the friends Proverbs chapter 30 verse 19 no. Yes. Eja wa Bible ni kasam yankɔ. Verse number 9. Wa chewe bi afa. Hwe Bible num 30 verse number 19. Ɔse me nkasɛn. Ɔkɔre kwan. Ɔse ɔkɔre kwan. Ewiem. Ɔwɔ kwan. Abutan so. Ɛhyɛn kwan. Ɛpumu. Ɔbɛrima kwan. Ababa ho. Ɔse me mpɛ me pereto. Ebe. Kofa be mato bone to bone. Ti Bible kasem ya kyerewa. Efe oba ne kro Nyankopɔn na ma wo kra sɛ woni ne nhia na ne kra no. Wodi agimisam wɔ mu a. Ye woni me bi a amanfofo sɛ oba no anya ne nti da bia so okofa. Ade jese obi anadwe sɛ ba bia tokro bia de bi obeyusu. Eto oba ni ase kra no pesa bia. Na sum. Okofa oba sum. Ni hunu ba bia jese bi jese wonya jese tokro bia no de o ye koto mom ya wurum ade boni bey mesam bebre me ni jimisam wo na me to patu du so Bible ni be yi nyem bia ye jimisam a ni be bi ya a jese ebi won mo empia bonte edam ko no bi se jimisam edam keke no kwan no onya wo ba no ho kwan no onya oba ma no wa trash ye kra wa trespass wa trash ye wa si ba bi kra ti say wa mix target abba ajimisam glofo bi ye baby bi ye bi wo baby o oba de mani senka wo ma me de wa ba mu yes bra ye ajimisam anacho ye ajimisam baba Bible can say me a chawa. I will Leviticus chapter 19 verse 15. Leviticus chapter 50 verse 19. 15 19. Was a man was the fee? Was it man was say your fee? Oba. Was oba? Said a person. So oba said no senior. No more Jeffrey no gua. No more Jeffrey oba no gua. On training sub boom. Training sub boom for how many days? And then so. Not just oba boom in sub man on training sub boom for 7 days. Yes. Bible verse what you say just chop. Bible me. Verse 24. Cause where? So oba be with him. No, kwada. No, some previous oba na buni sana so be for so. Na ne sub boom ade de kan ho. Joe Kwame. Unless hey, kwakwaji. Yo! Nani saboni ma de bi. Wa ba ni budi nsani ni nkwada. Da bi. Kwajo. Amboache. Twowiye. Wasu nim na ni oba na wa budi nsani kwada. Nani saboni de. Nani sabu mo je ni bi ka oni padi ase ki. Ejawa. Ona ya woda so nyina. Woso aye bra o. Bra woso aye bra, be mo aye bra, be yi wan sai. Eso aye manim. Bra na aye bra. Bra wa aye bra. You from BB. Bra BB. Bibi bla wa bra abrabo no bobo ni se ni woni die fi ma no eye fi o papa eye fi e ma no ko mo de ko mutimi hwe dabi mutimi hwe ko titi sa do ntoli wa aye dai aye ho ndo so ni pe jimi se me jinjim na kwan ti se jimi se betime chinchim wa kwan wo baba bra na hu anu da dabi me na ka kira e be kwati your life eye fi yes nu kwa se ko titi sa do ntoli we ye ho dabia
oba wo ma wo kwa mebe ma no da wo bra wo bu nsam a wo so betama na tasem na chinkran krom anyina ye beto bi enu pe wo beba na de ode ne kate wo hwe o ba je afiri nsam wo so de ba na de ba wo de ba ba bia de betali bia ba wai e ma wo kwan aya chiri din ye ntwi kasa ye fane wakwa afikyire enti eba ne sa efie bi mu no ye yiw efifie ho wakwa afikyire ntu be ko me de minim me kuro de mim say ya o mem ko fie bi mu ya o mem bucket papa oba no oba bucket be me nwarim enye oba bucket be me nwarim dabi atwane fikyire ho unimu a oba na ko fikyire wasa ko to na fikyire ho ana wonti twika san yeso akwa fikyire wo fifie akwa fikyire ho hwe no fikyire obebe fie wo se still me to na buji ho hwe so emanim otiti don toli wa ayo ho na hu anu a oti ona ga jese fie bayifo na ayo abefo so jimi na bia jimi bibia na ma je ma we se bi wo yi won se we die minim ho e bra na akotiti yo na na ayo oba de mfane sanka omi adwinum omo ni so ntew ese nipa brabo wo so nipa bonifo na jimisem etimi chinchim na kwan na kantan cross o de tare na jegu o de ba na agia wai ene no wadomre ne no nkwaje na me se hwe ene wajimisem anku wajimisem bi e wo ho nko na unim se ajimisem ko hwe na anyedan topic no sa na te eti u kaka wutrim mo majimisem ba ko bi wo na se me na me yedan mi chai oba de mfane senka omi akoma nu me ko commercial break aba ye kwaba akane no na ye ni muhono na wa shishe da so ene de wa sisana fadi mama malina so yen oba de yawe ni do hallelujah amen ye do oba de yawase amen arofonum matiefuo oba de yawe nhyira mu nyina Amen. ahwefo amhwe mi nyina oba de yawe nhyira mu onye obi akoma so ade mam Amen. no nhyira okra bia otie mi ne mu de mesere so oba de ho obi ambobo na wamfre wo bra W'AGYIMIS3M obi wa ne kwan bia wotu akwan obi wa na okọ ne mpra ho no di nya accident owu wo na W'AGYIMIS3M obi ko bokro no di nya accident be pacho nante tere ne kwaso Bible can say me actually the book of John chapter 21 verse number 18 the Bible John Bible 21 in John 21 verse number 18 we are can Proverbs 27:22 okay go verse number 18 on say then no crime so say so yen obade yawe ne doba ya show mezia en wo kasa asem we say no kre sa asem we o kan the book of o kan gospels na for gospels na as obade yawe ne doba mezia nko na timika no kre yes yeah aja ntimi ankabi baby Jeremiah ntimi ankabi Isaac ntimi ankabi yeah John the Baptist ntimi ankabi baby na ba bia ya show mezia mezia ne be bia no ka no kre just ni ayeden ni abre wo de tie Bible no crime me say no kre me se wo say wo ya brantie no wo ya brantie ya hwemi o ba boso wo ya baba hwemi o ba boso ko bet o ko fa ko ko short skirt ko ba bia wo pe na unya bo akra unya ba akra da wo be wuo no betre won sa e fe dia won sa nya tamoto mpaso anya won na betre won sa wo won sa no obi na epeja obi ne bebo waboso ma obi na bebo aboso o de beko fa ko ne ye do beto da kam di wakofa akwa wo nya den umpe why na hide wa sie da ibi ne ho why no akwa agent bi nche se mpacho me pedan batu penesie ibi ne ho ti obi biara wan mo bele yie no wo ne betetew no fa kwa wo pe na wo ko yeah enye ba bia wani je dabi na obekọ dabi a ne mani da so o de mo bi biara oba de bra yie yes ono ko nya tra bia pa atena na ne wadomre Proverbs 27 verse 22 so what the woman eti Bible say eni W'AGYIMIS3M nkwa wie na wodi W'AGYIMIS3M na du mpempezo bi a edua wo se siwo enyini ba no se wotre no a etimi tene because emre etutimi dia homa kura bodua bi na dia atwe na akọ bodua foforo bi na atre no ejira wa be 3 months a wo begem na ejira ba bia se dia pese ejira na ejira sa ba se dua ni nyini wie na chia dia wo pese wotre ne enye den ebebu
It is a brana, dear Jimmy Sam, but no person which I want to me a day, want to me night. The Bible said, but it's Anwa, dear Bayoni, say you say, yeah. So what the woman was it? What the woman is you, Jimmy for? Esiwaya, or Jimmy for? You got Jimmy for shower room. Now the woman Esino, our room, yes, Sanfa or Binso, yes, Sanfa bro. Yeah, Tiao, yes, Sanfa bro, so good. Another wardroom, yeah, no be so chain. Yes, you Jimmy for no, our wardrobe from yes, see a bro, our wardrobe from Bible say we be see a Jimmy for no wardroom. As you and a brono so wardroom, yeah. What see ya? Na Jimmy Samuel, Ube we na a brono wapo, yeah. Na white, yeah. Nanta a free home, but what Jimmy for the dear, and reading the Jimmy Samuel free. Still, who's sitting no a Jimmy Samuel womb. A piefino, a piefino. Oh, one room. I would have Boasia, and Boasia, I am about Boasia, what a poor, and I'm a chapo. That's what Jimmy will, or the Jimmy Sam do. Jimmy Sam does with Jan Hossa, who be if we still know a Jimmy. But a brown woman pot, a pot. I white. Am I bet me the idea oblige. No Jimmy Fonny, no Jimmy Fonny, dear. Na Jimmy Salmon, who be in if you were running free one of Jimmy Sam does one. Or the enemy. We are not she and ye. I also tread. Sister, oh, Barbara could see the bang. None what domre. None on quite yet. Bible Simming can't show say. Shat and what Jimmy Sam be. Anku. Unimnet junior duco was a king. Where we are about. Yes. But we also be one or sell manufacture. Yeah, you watch the cry. Nay, Uncle Pay you see, and oh, we might not be. I will be with yes last meeting. Oh, I know how far send you answer. I am Munyayo. Some benefit years will be a baby kind. Yeah. What would you make catch up? We need to catch up. Fed no be a baby canteen or didn't set example. My would you trust now in Sakajas and Upesa Yaquano send you answer? Say you to say, hope you make a sign in chain. Or say, hope you make a sign in chain. Then Pebra Pebina money now, not go to Sacotation for bones for him. And then what dome there? Amen. And then on Quadrant. Miss so do him say, shed now one more with Jimmy Sembi and Kum. Okay, Christians chapter 10, verse 15. Young Christians 10. What's in chapter 10, verse 15. Verse 15. What's in Quasia for how? Bible say, yo, I deal with me car a quotation me can raho. What's it in Quasia for home? How? A shed to own him, a show be a one him chromodan, bread. Who confess Jimmy for be watching? Jimmy for me finds a walk robin. No, Jimmy for be a chromo abessio, or see coach me chrome. Or see Jimmy and Beshau bread. Yes. Or Jimmy Jabba Beshad, yes, out to make train was in German. Who are which the chrome? Nasa shall bread. Quasia for how? Or sing Quasia for how? A shed your own chrome bread. It is a who are also in chrome. Now, Professor Jimmy for the watches or coach any chrome or cry. Bema walk around with him Kromas high day because on the Ira or Hena that was what I was high day. Eh, Babu Casao, Babu Casao, Tunya Qualati, no Antiano Bay Jimmy for one Casama, me special bread. Yes. We have my papa, no would tell me. No one tobo Uber 1 tobo. Now compare about what you answer. That's what Jimmy Semu. Abrabo phone or Benem, who to the full men pesa and Yama was a show bread. Yeah. Let her know a fan or crack of home. Yeah. Now Banisana wouldn't him crum and I sack chen crum. Let her need crum who crum chen or chen or no quiet am also a day. Did a quotation catch out can one moment in here? Or saying for 10 or verse 15. Verse 15. Or said, in Quasia for how? And Quasia for how? A shed your own chrome. A shed your own chrome co. A bre. Or do a chico chrome. My breath, papa. Who him chrome no? No, do a cacrena with him. Or Bessa said, I'm out. It will copy more color, dear. No copy more color. That's Saquani. No, should him. This will be a no baby now, person or who baby, I'll swire on a swire. This will be a point and a woman. Obadi and Vanessa. Amen. I'm one is Amen. Sister, brother. None what do wouldn't matter the coin a Jimmy some more life. Papa, you know. Into nemes nobody I was so humble. It took time the book of Ecclesiastes now 7 verse 17. Okay, 17. I said, remember I want for someone. It would me now when you go possibly into food. That's a man, my dear body. I want for some men, my bonnet for some. I'm an in Norso. Man, my bonnet for someone also. Our life. Now later one and Equasia.
na da ne kwase ade na besi adenti na obebu brem na obebu brem ewi ena na wu hwe Bible mu ye wati na adenti na obebu brem ewi udie Jimisam it is start biom kanyango wasi member bonifosam no so ma na wa na ne kwase ala show na adenti na obebu brem na yewu agya wo bra wo bewu Jimisam ubani nim Mitufu, Jeremiah 10 verse 8. Jeremiah 10 verse 8. Verse number 8. Yeah, kwaso. Yeto abani sa pe. Was one yina ayamwa. De fe obedani aboa. Eni kwasiafo. Bedani kwasia. Bedani aboa. Yes. Bedani kwasia. Trobia obabesia. Wadane kraman. Bakana ya be broko babesi ada ne kraman no opu wo de hwe eyala die Jimisam na later he okodwe so he Jimisam akwa jeso e kraman oh yo ahuye mobo Amen. Fansa ka wo ma Amen. we dia dance say kwa wiye Yes. etu was hard o poti sakraman I'm just in shock right now. Having enough. Is this a joke? Wonder shall never end. The world. Yesu ka give one who the LVG will kill a woman. You know woman. Yes, no. Yes, a corner. Very bad. Bible say if you did Jimisam later than the Was I feeling what I didn't know than your boy. I fed you one than the aboa W'AGYIMIS3M num na buka deza ye bi ko dan aboko dan wum ni ti de ye no fi aboa ye mba ni pam later be W'AGYIMIS3M sa na wala ni aboa eni kwasiafo na wala ni kwasia dan kwasia what am I mean cause bi chọ de bi wa o say we are the pa we na the pa ye no I want to side Barrel, the person the church say a car boa crana, a boani behave. What an idea! Well, a German quarry, or no, we have banacake. Or we have banny, no, if you are done it, Jamaican, and was start here, and was start, yeah, buffalo, so, yeah, and a bum. A funnel. Oh, as you say, we any mabwa. Debbie. Yeah. What am I? Or we have bank a can or we and a cacon nipeduum. No. So say, Drama, we have crowds who we have crab every. Well, specific just say we any mabwa anyway, you know, we are. Well, yeah, and one anyway, no, yeah, and was start again. Well, yeah. Yo. Follow. Oh, a January, oh, and say, what's you on? Obadi hu yamabo. Amen. Obadi abani count. Amen. Wom yakumanu. Amen. And he ni padi yaseko. Hallelujah. Amen. Amen. Bible say, one more boanum popo. And to the Bible tell where man consider ben. But tell where man consider ben. To take the book of Jeremiah chapter 4 verses number 19 at the Bible. Bible said in Jeremiah 4 verse 19. I said, yo, me yam. When you possess, or to know when you may be a dipabian as I says one and the Yamashano. Tima kuma pia. What yaw? Makuma primi. Nakuma Tilbums 18 Pama Bon with your Muyeni. Timi mama. Yaku posso shed you. If you say, I didn't try. me class to the bed. A person can very pop Nakosifam. Nakobe say, yes, what the bread not to untra. What James a boma What seems ni petty because you want him say a boy.
no kwaji mu afi bo nkyɛn asase nyina sai nyankopɔn sɛ ɔto na ne asase a ne pɛ betra sɛ yɛase asase impofrim na mentoma dan yasai impofrim no ɛde ai mentoma dan yasai ne ntoma dan so adam be floor kronkron bia no ɛwɔ sɛ yo agidifo asara so dan no agidifo de agimi sɛm bi tete asɔre fie o ɛnyɛma yɛ nyina so dem sɔfo te asɔre dem no ɔtontɔn nyɛma no wura so de obɛnya nkyena ɛdan kwadu paya amango kurikuri abɛi enkosi da ben nyankopɔn sɛ nkosi da bɛn ɛna mehu frank ɛna asɔre dem man kɛsɛ tie pagya the word of God ɛma nyankopɔn matie nyankopɔn asɛm no mentete torment sai ɛna yɛnti nyankopɔn asɛm wɔ asɔre dem o yɛfiri sɛ ɔman na gyimi ɔman na gyagya bɛn yɛgyimi o wɔni me ɔnyimopɔn sɛ yɛnim no ɔmo yɛ nkwasiafoɔ yɛyɛ dane nkwasiafoɔ wɔni hunumu yɛni hunumu wɔyɛ bɔne wɔnya yɛyɛ bɔne mu anyansafoɔ adeɛ ɔnyimopɔn sɛ deɛ baadeɛ adeɛ papa deɛ yɛnim papa hwɛ no wagyi me sɛm bi anku hwɛ no wagyi me sɛm bi anku nani wadom na nenu nkwagye da mitu fuo na mitu sabre papa so pa ma se nyoso okwa mama no ode o eye ni yie fuo wan kai mi ansiri ya obe ka mi asu ke be bi wiase adu ni passe madani aboa mi nye nipa biom me free nipa yem mi po de yakraman yibra biom no mo hwo aba nipa da sani just te se kraman ye yo hello open oh already you want to watch yo I'm just in shock right now. yes come here. Is this a joke? Wonder shall never end. The world. Sister, what did it happen? Sister, what did it? Mommy, sister, what did it? We are sick. You saw them for who that. Oh. Deuteronomy. Everyone you try to say. Obi enye ye funa ho ba. Ase nyanko padi ni hwambo. Obi awubi. Musume nkura wo ya. Obi awubi. Adane krama. Upoche nkrama krambo. Inwe free western world ho. Enchebo se Ghana fo osua. Akopon se obisi femu a eniem we bi. Teach say ebe yi ne ho adi. yes Opni a wutie me de be na apese wo hunu. Eniem a Sodom and Gomorrah oba de hunu bi ode say Sodom ene ye hunu na we ye bre mu dia. Ene edi adanse bi che say prepare yourself. Yes. Run for your life. Okay. Na we ase any moment from now bibi betini asi. Kuntimi ko bisa Nyankopon kwache. Because eniem edi adanse say we ase kwa we ye no eyi ne ho adi. yes Deuteronomy 32 verses. Ose be nka say. Awurade na mo tie ne kase. Ye ya wani etua ne kase yi. Oman kwasiafo ye ni tire. Enu waja onya. Ati Nyankopon bo ye mpa na etua ne kase ano. Enyo no ye wo. Enyo no ye wo mo ye nipa. Enyo no do tim ho. Enyo no ye tim ho se nipa. Kai tetentere na. Tetentere de ho na fim se me kwakwa ya bo apɛ. Sha won to aso ne. Awon to aso ye hunu sa de we bi. Bu se waja no. Wo ye bi se ye nananom se nyama we bi apiepe ya. Penifo no ke bi sam panyimfo no bi nkanche se ye we bi apiepe ya. Ebi bie da eti hunu we ya e cho se we ye brem ne ye wo. yes Nani wadom na no nkwaje. amen Body and funny senkan. Amen. Omi adwini ni mo. Amen. Wani so ente wate. amen Kajira mo akwa wiwi. Aban. No start reggae.
Jamuan. Hi. Hi. And what's that here? Jamaica, kum cha cha. Africa, kum cha cha. Jamaica, kum cha cha. Africa, yeah. Inyama, kuncha. Wow. Afano, papa. Yes, we ni mabo. Debi, modi mu nipa. Moje bi our friend. I don't dey kono. Nyama kunta. Hey, nyama kunta. Oh, nyama. Ah. Oh, just nti wonipa. Wow. Edi wey ori edie ni ni o. Aha. Tinanse bi akwa bi ono soso. Okohye wi ni wie no. Yeah. Ohye wie no efo gina faako. No se mon twam ye. Ojina faako. Mon twam ye. No gina. Mon twam ye. Ana mo kwaja me. Mon twam ojina faako. Osi nkrofo bi kwa. Oso obi ani nani. Dabi. Oso mo kwaja no. Yes. Oni ajira ma we sunsu ebi dantem. Dabi. Jeremiah chapter 13:16. Jeremiah Proverbs 13:16. Okay, sorry. Proverbs chapter 13 verse 16. Verse 16. Proverbs chapter 14:18. Yanko. Was onitifo. Oso obi oye nitifo. Oye na de nyina nim de. Oye na de nyina wonim de kwan so. Okwasia. No kwasia de. Otrete na jimisem. Otrete na jimisem. Utunufo bia o mfa da. Dabi. Otrem fe kura na wo kan kura so usu kura na me mo. Otrete na jimisem. 14 yanko. Proverbs 14:18. Proverbs 14:18. Entete kwa adia wodi. Ya Proverbs chapter 17 verse 11 yanko to 12. Kwa entete kwa adia wodi. Wasi entete kwa nyema omo yo no. De wodi. Entete kwa nyema omo die no. Ene jimisam. Omadua no omo die no. Omo hobby. Kani wa nwomo, kana nkofo wu amrawo. Dabi. Tete kwa bi ono omadua no omo die na jimisam. Na enitifo. No bi enitifo de. Odinim de ahyehyɛ no. Odinim de ahyehyɛ no a onko de jimisam to onko wu wa jimisam no. Dabi. Hina be wuada. Do ye no ne be kun one day. Oba de mfa ne senka. Amen. Ohun mo bo. Baba kato wo se de wudia no na aye den. Na wutwa udua banchi, ubetu banchi. Yes. Udua paya, ubete paya. Udua kwadu ubetwa kwadu. Udua bode ubetwa bode, udua buro ubetwa buro. Enti de ba udua moko ubeti moko. Tihwani ye ne wangu wom. Ti nane wadom na ne no nkwaje do ba de mfa ne senka. Amen. To Bible no so menko. Proverbs 17. Proverbs 17 verse 11 no. Verse 11. Etuatianko. Osi etuatianko. Ena obonifo hwehwe. Ena obonifo etuatianko ana obonifo hwehwe. No, obasoma obofo timodin. De wonyago ponso obasoma de ba de. Obofo timodin. One day obasoma obofo timodin fo bi. Akone so. Aba wo so. Ene ma osisira wa fa ne ma hia. Eba ni sana sa obofo timodin fo ni hia wo de anka da na obehia sa obofo no. Anka primum sanka osisira aya de. Ya fa ne ma dwani mum. Onmo na hia wo. Dan sa obehia obofo timodin fo no. Da be na ni bebo mpunimpu. Daben medisia ya daben wose tie mi ye medisia beto patu no so asem nya se etuatianko Bible se etuatianko ana obonifo hwehwe so betie tue di wagimi sam aye boni etie nyamesam etie nyankopɔ asem onyankopɔ se wo de di boni saa na tra boni nim tra nyema bi nyankopɔ bodi se agimi sam tra mu saa de ansesa wadwene na dakro pe obesoma obofo trimodinfo bia be meet akɔne so na obofo trimodinfo ni hia wa no wa na dano ene ma osisira wa fa ne ma nka mo osisira ya ne mako enhia o miti mo dance o be hia sa abofo no sisira ya wia ne ma miti o de ne besi o betete o pasa eno se ka o miti sisen mu anka ye dance o be hia abofo trimodinfo no frame ni atwetwe nkomo frame 055 955 2686 055 955 2686 afen so no obetumi di voice message no afa eye yen WhatsApp line no eso amaye enu ya manonifo no yesrem ganafo no ya munyama manonifo no free 055 955 2686 na oni apostle juji komozisi ya Proverbs nyanko Isaiah chapter 9 verse 15 Hello Bachomento nkaye Hello yeah Bachodi me biaka free I ni labadi Michela badi fo nyina so Bajoda di obadi shira onchila onso mame de makuma nyina bubu mi unyame ye mi ho obaide ni bi ha mi ba sorry Saturday so be ho mi Matthew obadi nsha bebre ya de misro kula misro ewi ase kwa wie asem na e ba no nyima mi ho mi dadi we die
Me nam kura me hunya me hu. Oba de shira. Ni pastor menta, ni pastor ni mama bige. Oba de shira munya. Shira wonso mami. Shira wonso mami. Hello, Bacho di me bi akase free. Hello, daddy. Yes, sir. Okay, good evening. Good evening, sir. Oba de nadum yeguso. The friend of Taco Chico Kasofu Sutu. Okay, meet you. That is Naku Shlao. Amen. You see, like say, yes, then you want you say Naku Chassis. You will bring because you're you. Naku Shlau, we shall be a film. Pastor Chili Pastor Mesa, Chila Olivia. You have to see the one other brother you will because. But the second night, second kill the blood sleep. We talk about you at Aboa. The new man is a child again. Look at your children. I'm so going to look at you. Amen. Also, I'm Amen. That was what I'm about my boy. Hello, but you didn't have a free. When to be our it's all said, yeah, oh, yeah, no. But challenge Yankupon, 2 minutes plan, 2 minutes, you know. It's here, who preaching, Sunday and Saturday, we know. Miss him now, it's not, I'm doing, I'm saying, correct. Because a man made. Make us a way, Kakra. Who preaching me too, come baby, Koyejuma. It's from Madame Fubi, Kumasi. And I'm catching say, Yan quite sorry Sunday, by a quite sorry Saturday. To be some Saturday here. So he said, they are just on your chain. And you also miss Robert Baby, a topic a woman, dear Wadaurma. Yan Shana, Ubi Biara, and to turn them and see Wadaurma. Mr. Rawa, topic by and why. Share W'AGYIMIS3M Anku Mr. Rawa and to what transit and maybe. When you maybe will be back on a some French and national, or when you may be kept up on life, my W'AGYIMIS3M, would W'AGYIMIS3M soon was it. And to Yaman Henanku, who are a baby wedding, a baby side in a dear church, and Poyawe. To Mr. Raw, who soon was see Gabi or more, Mommy and Trium Free Sanya Mano. Alone, but you didn't have a free. Major so the bank W'AGYIMIS3M. Hello? Hello. Yes, sir. But your mentor, okay, you Adama. Would you be a free? Kose. Isaiah chapter 9, verses number 15. Isaiah 9, verse number 15. Hello, but you didn't be a free. But you'll make a sassy dance on me cheer dance my phone now. Ah, Papa, I mean, you're a far away. You will be a TV at a civilization, it's you. Na papa no say Oyankopon e na you ama oman Ghana. Ezi Oyankopon insha woni obafo ina. Amen. There da na buka atembe na asemme na waka chise ya kunu yansa no. Ezi papa no say chise yansa sam ana ka kire wumba. Na woka oje nso e de ma wumba. Papa yamisha. Insha Allah. Number one by what time for beer and Miss Sam. And they emanate Yamishan and Yumapa. Amen. About the inshallah. Can you bring Isaiah 9 verse 15? Was it the answer? Was it opening? Was what penny with Yemi net? And the new yam for opinion when you for Muntiami. And the teacher, and your teachers Muntiami. any a default a trotch, and your default for Munyamuti or beer with W'AGYIMIS3M one penny fear Munuchani. Or my quench for my quench for the W'AGYIMIS3M or my form would your mancy car at Tamobac or shed Dubai. Shani W'AGYIMIS3M. Yes. Now would you a plant tell Master Betty to Chobama? To Chobama? Hey! Would W'AGYIMIS3M one more? Shani one woman. Oh, yep, check from far no about from 40 and W'AGYIMIS3M no alcohol. Now the way of Fian's way, was said ya, that's a minute money. On plan is a keys up now. Oh, sister, brother. What's a brother? Young one, Mantium, or to him, Mantium, when you need your Mantium.
na yamo hye won wo bisia ne Francis na mrante de na kwaso yi wonna ye konkonsa fo ne mo yefo ya danin konkonsa ne mo yefo boni mo niedinfo o ma no ka adwedwentwe sam kona brema kana no na no ka dwedwen Nyankopɔ bia ni there is no God on one ba ni wiase o chichiri le bona no a sampoli etuatua e chen na nkato wie bona no e chen na nkato o so min wagyem se kumo obi timi shi nani alabalaba so o chire bia wa mini kosua o hia bre wa kra no ofo sa yonge no kwaya bre wa lai wanna no ka dwedwentwe sam na no ka dwedwentwe sam ye nyina mu no sa nyema we nyina Nyankopɔ jawo pabufo nyai na bufo man no sunti na die ni say oye oga oye chef oye nega to oye duope one day ube shabo for trimodinfo no wasi anka yema se ka be hye sisira ya kye ne ma yes sisi ya kye ne mo hia o hubato alon ba chodi me ya ka free. Hello, Papa. Yes, sir. Good evening. Good evening. Papa, Obadi in Shira. Amen. Amen. Tete, so was saying, yes, I said, Kuse. Alon ba jodi me be ka free. Ba jodi me be ka free. Ba jodi me ka free Ashaman Global. Mi ti Ashaman fo nyina. Oba da mpacho ba di insure. Onjira onzo. Da mpacho me start ti ofitin since lockdown ba na manya kwanya maba program na so. Utiri ngwa oba di insure. Na the agency dey be out aka say obade wonema and creature do essence the one I Mr. Kiu na uyi u picture about owu na that the measurement me anna yanga say picture intimi na wadi a oti nkwaje semna the kan akoma ma hu se na ni to be ko it me Mr. Kiu no master self ni no de three e do bade ya wasim do ba mesiasi na yet you know say Valentine's Xmas year before me na me Valentine day me simple pacho say W'AGYIMIS3M no na minim enede obade lo him ya wada romanti this year me so mother fan nkwaji W'AGYIMIS3M ni chama me so this year dey me tisa W'AGYIMIS3M na chibi mu da na bibia adiba kokra na manika won perspective won say is am the national anthem so nya ka no de the national anthem and then amojije hunema some no cry like chimpa untminda ya body insure why on to nkwanam amen onjira bebre basa di peje W'AGYIMIS3M first obi timi kwatra be bi keke no akwa no anam keke no mawe no mo de nsa na aduane nka ho ensa keke no mo de awe ye mfose fa de kalo mo se de yo me nkasa nam na awe ni nyo ba de de si no beba na fe kese wo a wo best school fees untua mo kore na dili se ya no owu nso anasa o masa ni na mfa na sa be bona man pese ni waye na so mo de kai no Isaiah chapter 5 verse 12 what's it we have 11 no can you go wonue oso wonue omo so na petutu edi nsekire wo sire pe ebi tibi ko sire pe eme nsabo nensenkuten no bi o to bet ni agbo tenten oba sasa benkane pintin oba sasa menina o ma ponto
ase no mo tete wo no mo wen sasa yi nanso awurade ne yɛ ɔde nyankopɔn ne yɛ de ɔmo nhwɛ won fa mu saa nhwɛ o ɔde nsa no wawu ɔbaakum wawu awurade ne yɛm hello pacho di ba bia kasa free e frame no na meka crash am metio apostle nyanisha onshira onso apostle free lockdown me na start to see metio me share videos on Facebook I mean sure onshira onso because na me mayera ira de mayera and so ben anko pon na mo so ama ya ye hu no kra kwan amen na 26 December ni chama no na me ba me no ba tisia no nyema anu ke ni chama me December but na me o plan an ka tasen ka no ka ta ba me ya ko da ba me bomba me sawa to bomba ya ba me na ja e kwan bi ama because ejima me wo mo chama man Saturday o man ko so Sadia ne nyume bidi ba no mo so na mo se mo je right to enso nkwasi asamo right die ena mo di akiri nkwaje mo right die obi asakra otie preach no sakra yo ebia na nko ya yo no do adwuma mu nka o ma no kwa na oba so beja owia preach wi ya sa asam ne ka obi akoma ne nipa sesa na adwene so for be na to nkuto obi so asakra da akoton nyama obi so asakra da asam ne mani pasakra no yes ayira intimisa wadwuma mpanyifo mo tibi se ya ne mo gya won nam na nte no ahwe obade akiri kwan ono so ne right yes but we say pro de mumbi mumbi pro no man ntubu anu ate wonu bokro no kura bokro no preach na pem no wonu no wo so wan san tena fie mo ma sori yo hello Bajodi me ya kasa free Patro shalom Yahweh shalom Papa champoni Ajapa nyame onsira ene anaju amen na ajapa danyira le di wasem no ene di bobla sanse eni pa nyina tawa nyankopon di on tawa obekoto asho so danyira le koso bompaye ma wa bring nara enkanka le pasta mensa ene pasta chi ye achama fwaje ko do ite fwa ne mama mebe no mame alisa champon ni nara de anyina e ko nkutoje e bompaye de maye papa so de danyira be jina ona so no watini amaya tempane di ati na wasem so ama mini akwado nyame ne oso ni ni yire ni ma na buke nyina bitu adamo aba ama yina yako obakan complex ni yako sumo di ajapa le strap model so strap model de maupa na enkanka ye papa pasta lensa ni dani na ni chechra odi mae o zeni bata complex ya zeni members na pedani na yeko ekutoje mu a dem fam pabonta ye papa wachi since ye tu anamon bawo na ye papa eniema asisa na megidi ye se ya mebe fawo so na wasisa so da aja asasi bi wa mi tu ho na mo do bete menka ba di nshira bebre ni na ekino meko amobi aba na de meka se nyame oni umma eni mama mebe mama adige kafra se ebe attack bi ebe ba osu bi a se bi a ya ri bi a ebe ba enkola no se sure we ade se ya ri bi ebe ti bi keke na so so enya bi ebe tra ifio and se ebe tra no pa ti mo so yami unshira no nya okese na danyina so so tia ni bompaye ye ya na yedi asempai so akwa yami shira onshira so no yoso no nyi akoma so ade ma arofo no me catch your plane enye beje koso
Baji kutuya. Ene meni panya moto. Debia. Bra bebo afode bo sa atani. Obi abetra se nwunu se bekumo dwan. Na fa beye bambo. Unim se abosonsom. Bekumo dwan fa ko na kwaye bambo ma. Bekum na ntwie. Na akoku na wakoto na ntwie akoma sofo waku na mo nyina ma sa achare. Na wo abache se sofo amu aduane adi. Obi na ntwie odi akoba afode. Eh da bera gibi manga na mo ni so betem. Yaka bambo a eni nyamsuro. Yes. Bambo eni onyankopon ni suro. Usuro nyankopon a ena unya bambo. Just why wagye say onyamsuro de unya enti wo fa udi bone na akope protection. Akonfofie na abeko. Psalm 25. Psalm 25. Verse 12. Verse 12. Oni pebiara. Osuro urade no. Osuro nyankopon no. Obekire na kwanya afaso. What? Kra betra papam. Na wasefo anya asase atena so. Asase patna so. Awurade yi ni tinama sam. Nyankopon be yi tinama sam. Akire wona wosuro no. Akire wona wo yeden wosuro no. To the obi bra be gikoton sa, gifa kotu kom, gifato wasene. Aya aginanom fatua, fasa, sum, fashi wasum. Hona wo do wira yeden. Akose. To no kra unya no wiase ani. Kese boni de wo mfrim. Kese mi du adanse se wo firi boni mu a. Na wo hunu nyakopa akwa mu nante a e ma obambo. Dikudim. Hello, Pacho di be akasa free. Kose. Kitu abiansa. Send mo so masere da no. Momo ame. Hello, Pacho di be akasa free. Hello. Yem Pacho wada makasa. Oh, kose. Hello, meet you. Kasa menti on TV so tie fa wo phone so. Hello, Pacho kasa. Hey. Yengwe. Hello. Yes sir. Hello, Dad. Yes sir. Kasa. Yahweh. Yo, Mate. Pacho da, timia bis often inside the cow. You hold shiro. When shiro so. Oh, you know. Me te won kakasa. Yay. Shalom. No wage so Yahweh shalom. Your friend living Yahweh 7 days. Our dear Shabby. Meeting the apostle of W'AGYIMIS3M. Kitu bi enso. Ye power kakra bi a wo bi afaso yase na yentimi sanfa. Yen sanfa sempa na box na me bo a. Nko bi aboa me sem ono manage me nkwa broche nkope bro ni bi mmirimu no. E na oka no kro nya boafo. Da bia. Do bi betumi atonton ne ma dia ekra TV so. To ba on kase obi mu ano. Sanse ubaba betonkunu, ubaba beton ne ma no. Wanya frim. Me ni bibia meto. Asempa na me de ma. Ya, me nyobi sponsor me a. Me kama no atu. Sanse me nso obi afa hoka. No ba akofo so yure du agunti. Ese obi anya hu nchire ne bi. Ntime de ma ye kra de se mommoa me. Na me mfa sempa no. And me spreading my wiase afa na nyina. Enya de adu de tie wona sakra ne bi. O de ahwe me every Sunday bi. Me boni padodo so. Nipa me bo ma. No kropo nya wona sakra fi January ba. Last year, it bought 3,522 asu. From January, bad year and count cry. Me young mamma could have cry. And to obi one shrawum. Some prefer women, you know, be armed robber, obese. Sabre boni biswate. How be obisuna sabre than the kunu. Asumbiani fear, and Asumbiabe fear, obi sabre than the yere. Asumbiani fear, sabre Asumbiabe fear. Obisman na pansam efe na nida na ni so ateno efe na oba ade so de ne dom ne wosa ho no wosa de be hya ne nsa edu onyankopon twedi ampoya we oye adwuma we ye bremu sa bre ya we frɛ ne ma oti sa bre oba ade ne frɛ wa from we ye bremu se de be a nkoto so we na manem eti emu asem na bomfia sem na ba wo nkyɛn som na se oba ade so omwa wo na bob bra sa o kristoni ni o gidi ni mapa na one na te said you pay da bia nyasa topic ni be you hwe ena W'AGYIMIS3M bi Anku. Hello Apostle. Yes sir.
Dr. Good evening. Good evening. Dr. Yao in Tiao. Which round? Apostle, me tea water. Na me tea water say finama be brave. Say you preach for anything in na unipa da from pa apostle. Na me tea water. Ama abone. Amen. Na eda me me say o preaching there no. It say the man me teach na me ba. Na me hu. Because I'm quite just so much in the other. I'm here to say, I'm here to say, Bonnie be brave. I'm here to say, Nama entrance of town. Apostle, what's some of the other done? Empire Bonnie, the news can about the source. I said the Bay Ghana for you, not the issue on Bonnie, because Ghana or Minor Katana, a pro. I say, cry. Quality, Yamilipa, Utufu, extended pastry on Bonnie. The Apostle Yarin Count, Yamin Yes, to be going to my that's what I say. Amen. Nobody on mobile. No, you are come as dear mom. Send you also want to be one to make a one there, want to be done. Miss Men preach one name to me. Demand me material, you son, you pass what they are preaching. Yes, I mean, what to me? Bet you be so much, Papa, every day. We bet you try yes, I did when you come in, you know, what you are woman, they are cooperating. On your that a year na bank, walk off a can. Fakano afa t-shirt ka afa fridge mu ka va dakaka afa bibia canopies band e ko nya wafa afa mu afa kete ni akabi wa ye ni na wafa ye ko sie no akopon kan che se mu akwapa no kwafo so obi wu afa na yi eni mo nyam na agye ye ba de ba che won kwan se mu akwapa no kwafo so nyakopon so odibo ni ba ko saka na bia abofo mpempem eni gi wo soro na be wu no na nipa hina ya sakra omo a oba ade ani age ene ye nkwaje se na mo so na we sisa na dwene bitimi aboa kitua bi ensua obi entwa bo ma kitua bi ensua na matie for da we for se obo e support e ye nkwaje sem a akasa everyday mitimi ba but obi wa na dwe se we beboa misra mo amoya me doso but wona boa me ni sua kwa wadwe ye o se obi beye nti sa na obi so adwen ye no ibe wie chene ejira bebi ejira no a ye de ebetimi aba ya famu de ye betimi ayo patiki nya ne senka ye tiso de bia kan na me bo preach we na ma bon part watch na nezi na topic aba ma bon part topic we won ma me wuri ebu a me se part be ban so me wona me da na mi already oba de cha me topic am mfa ma na ma just a topic na to yesu ke ade a me to so watch na aka me se me to sa topic we so aboa for wa hi oba de mfa ne senka makoma amen na mo nso nkwaje semnum na eno ni belidi akonkwaje nanim akobu akonta mai Bible can say the book of Job chapter 29 verses number 30. Job chapter 29 verse number 30. Also the oya yira. Bible say men kan che won the oya yira no. Nshira ba me so. Papa wo hwe me, maami a wo hwe me. Hwe na ni nshira nya den. Emra wo so. The oya yira no. Meme ne wo ye moa na ni nshira emra ye nso. Na den sacha wo nshira ne ba ye nso a ye nso wo pin to smile. E peji e fi atechem na die sin konkon so. Enye nyina na aba ye betime pie puna ma wo. Oba de mfa ne ngosra. Emfem ye pronfa ma wo sa wadwiri obi a wote bonim. Obi wa message we ko onu nti na asem we ba ne. E be fa obi ne. E fi ni bonim. Ti won na so ye mu ne no, won e benya sa adum, obenya sa nhira no. Hello Bajo di baby akase fi mfa mi ansa ne fi yam. Hello Bajo di baby akase free. Apostle Okun Ajiman. Yes sir. Mene hu ofe jo mo ohaman bi. Kwa moni kwashia fe mo ko akagbe. Oyu efe. Topic na waka on premier me dedo. Ye le boni e hale ha. Obo topic ni mana ede. Ni akpa fe mo ni ehia. Tale le fe keji. Tale le fe jiake. Wala hele Mo Sunday. Okay. Apostle Okun Ajiman ke wo yu. Ni awo fe atoi ni wo bulletoi. Ni wo ke malemi ni achuni. Minga man fiwe ni ewie wine Sunday bi one Sunday ni ewie ni se ko e. Minga le agbene nwe o la ko ni Apostle
fe crusade ye ofanko diu nokwe eyewa mi eche keke ni chwa ke apostle okun ajiman pe ibanye yu anokwale echon asafo mbi ke mabi wo ya wo inoyi wota o Yesu segbe ni wo se ku wa bu akonta popa wo Pastor Chi, Pastor Mensa, Mama Abigail, Shida ke jimo Yehowa ke hanye fe. Amen. 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 Yahweh Shawibre. Onyu akuma so ade ma topic na obo no nkram kra na emi de no. Mo kwashia. Kanu kwashia gbegbo. Shalom, shalom. Apostle Okon Ajimai, Pastor Mensa, Pastor Chi, Enemre, Mede Inchia Efre Elohim Yaho, Medima Muni Ejumapa Moye, Oba, Brother Isaac, Germany, Amhogin Glaben. Papa, where dear Enemre Suaba Baby Yeni, Shena when we on Kwasa Semo. Papa, my testimony Kakra Mekan say, a did for Uti Apostle Kwajimai. Esamna papa ne ekano obia ntie no mfam bobra omfentua na no benya nkwaje because me mehu papa no le mehu no so a mehu ne se onam abonten o papa abra wo ye wo do fasting 50 days si no me imagine say said Paul kan o se mo hwe me Paul nsua me said me hwe Kristo susua no te me imagine say me so me ye fasting bi na mahwe na me ye fasting 40 days last week Friday na me see ye na enyama Messiah eyi kire me wo ho no na kra me ka che obi anse obi a wotie obi a onyi nasum no ntie wonsempa na o kan no din sam so a obenya nkwaje ama ne kra wonsam na wo kan ye yi kire me se ensam no emutse se ahwehwe ba ko miensa 3 times in my fasting day, 40 days fasting no. Enti me catch a minu anamukra many wesen. Me call catch on one Saturday be send ya radia yachram mwadidi mi midi or apostle hun. To be anya careful no tin in seven. Te we are safane baby obi a tie who say wutimin obi a obetimin kebia Brother Isaac Germany. Maybe a controversial man power. Enti maintain ya mesem keke but apostle ne nsem o kan na me fan nsem no so no me hu say me life bi biasa na nka me wan na o ka chem say metuma yi 40 days as we say me ye fasting but inshranka ya we say apostle why adwuma na wo ye nso why afa mabrabo ho me kra wagye me kra me ina idu anadwo a metumi sorry e bompaye me fra foforo me preachi wo Facebook me chechira nkrofo papa nyame nhyiraw ene waboafo a wo mo so wo mu ma wode nsempa ne banyina yankopon nka wo mo yede aseda ne ayeyi na bema elehum yawe ne ndoba yeshua Messiah nyame adama Saturday esen yeshia wo awuti apostle Kwajima bia wo ben esen ha bomodin atu anamo wo mo nchinglaback wo your friends this of this book Kessin Overhausen bomodiane to anamo na bre na ne yensumele him yawe amen yawe inshallah kan fa doba ya show me ya sun kan Israel nyankopon aboso Apostle, good evening. Papa nyame shiraw Radin shiraw omo ho ban o ni ma wo ye aya de pa obade na ya so udi abegu ha maye ami shiraw omo obaso eka ajimisam a ye wo mema bi a jimi bata wo makoma ho pa Radin fam bani cheme ye wo ma bi so jimi bata wo makoma ho pa ajimisam ya wo kan ajimisam ana de mi kunko oba ene kunu fi asase so bema owoyere ajimisam ene kunu am sere say ofane bani nchen da bia wadui ajimisam wo jimi ne se basa nyame be yiwo firi wa
Just ya na ahote. Nti ne ma ni ma eti awade ase ye what kuse Jimmy eta brabo ma ye Jimmy no ye ka dress asema omumfa ekwa amfa so dress ene emema ekwa afa so treat ya yire ni ma ekwa afa so treat ya yire no eho punishment de mi mehu bi pa ente na topic no ama me yura ho na sa tomakoma so na obi piara wotie ubia no fa so pantie nwontwe ne ho fra jimisam ho abrabo mu jimisam obi di ne yire bone a wonwene ho obi di ne kunu bone a wonwene ho me kwale before ko na me nim se wa katua but nyame yi bia mahu se wa katua pa also obeyi bofo tibodi and na ma me yura ho too much kose tembe ma beba wiase na wo bra wo fra wo se obrempon na obegu na ujimi samti kose obi ewu ane obi ewu ayo se din se wo ba obesi so ka se e fra wo ba wa woni wo ga prema ni ba na obegu na ba ko hell no fosu wu abrabo but oni so wu ajimi se ja ajimi sem ye fa nyame asem atu ye kom ani ano since e beto lipstick since e be shisha ye hu chen because anintimi fa ye nkonkwaje mu oba de chinji ya adwene dia enu betimi dia amen hwa de bi hwa o kan the book of Proverbs chapter 22:15 ya sa se we mu de muntie wa o we de muntie me be chema sem bi wa verse 22:15 verse 15 we de ti bible ajimisam o se ajimisam ekekere abofra koma ho oh adeti ne de ajimisam ko kekere abofra koma ho kwai atetene aba be me de atene aba ne be me kola na firi na ajimisam mu okay na panyin so ajimie sakwala ye jimi fo a ye se aba na betime na jimi sem afin na panyin be jimi a eti akwala die jimi sama na ni jimi na mfin wo de nyini a befanu nega chef ayoma owi anu aka cho se o ye guy jimi sem nu aba guy wo guy obi timi cancer media men sa anyama me yem experience um ade kono oye na jimi sem no osan we experience enna me tu fu say hwemu na we jimi sem no Anku yes we anwu wom yes hona mi sum oye bia chai yanko hello Apostle Unyame Inshirao oni wakenka fu nyina ene message a wodi abetu dwai ya meduru hantem nanso kakra yetie ye no nyame anim ni ya asem kese ye ne atikrom ha de ya ni hunu ene de ya asote ye ekire sa wie ye no de aben kura atraso we se wi asem a wo kan krom ha ya ma ho kwa so obi a timi tobi no anom enti be kakra no de ha amaya yetimu America ha de ahwa ye nyina ye dwane abefie firi se enkwaje sambia ni ho a wo tin wo krom ha ne ma e koso de ya ni hunu no anoden nyame nhira wo mebre se awie bre mu nyankopon nam wadom so na wo biebie ye ni bie ya adwene mu enkyerɛkyerɛ bi wo ho a wo de agu kwan mu a ya transform for so many years papa yanti bida ye hunu sane na kwan sitie chasa wo yi bible quotation ne to ha asade ye de ekura ye no nko eye sono nko kura ye ti asondem twie sika tugu de ye koso wa asondem no ano wo hye etinyame enhyira wo mebre sesa bre wo bie dodoa ani wasam no de yakro no ekwachiri papa mene mema ne me hokani se husi waba so se na se yenya akwa metie wa ye chese na ye mesi ade nyame nhyira wo papa ye chiawo echia wa kenka afu nyina wo nyame nka mo ho ani adwuma pa mo ye
ye koso ka mo mpaebom se nyame emmɔ mo ho ban onkura wo so obi biara obepam wo wutiri so onyame mpa ne ho ntoma de ye hwehwɛ no no ye de enum se nyame awie brem nyame emma ho kwa ma brepi bɔne nyadai anto woda yenso ya ye krado se ye beba abeboa ama nyame adwuma na wo ye no de esese eduru bia no ye support ni ye sika ye betimi dia support de yenso enimi ho kan ni yenso ye beye ni ya support ama adwuma no so akwa animo onyame nka ho ye da wase mebre bye bye ya we nshira no hwe oso no nye wakoma so ade ma ya we nshira mo hey ya do akire. Yeah, good evening, Apostle W'AGYIMIS3M. Any Pastor Jenny Pastor Mensa, Nyamisha Mopa, good evening. Me Frefe France, I did Victoria. Matimu Kache, last me say no voice recorded, but me send you no emsa late into much me more. Sisia na me ya de work kitchen, me who say maba line no so na jama di mika mabe connect ya mama TV na me hwe sisia nyakopon shop any your friends so sorry man nyina ani uyire no man nyina ni wabusua nyame sure why apostle na enya kwaja asem na odi ba na eboa media agimi afri nyima pii mu na efesus no brother na yeni ne wo France no ma contact no very good and no ye hwe kwan so ebe fa ebe boy ho ano se na be ya kwaja asem no yesus no ebe start ye wo France no Saturday we are France ya kopon show na nyami kwaja asem na odi ba no bibia wo kan bia no krapa so W'AGYIMIS3M because kwa just na odiba no etufu pa intermediate me hu say ya na mani agi basu ba preach ba your friends say YouTube say na me hu na mani agi because my faith pi dey free u preaching just a name me nim before you na wa ma me hu no kure no we are dynamic preacher ampa yakopon show mo ahondin ni Pastor Mesa ni Pastor G ye ya we nsha bebre don hwem so France for body aduma na ma na mo frɛ mo behia mo behia Saturday we Rastafari himself kumabe Apostle Shalom da maze edin chia kese fie Elohim ya ho de ma ani Pastor Chei Pastor Mesa waken kanfo no we wabuafo Elohim ya we nshira won wadwempa wode ta wachi Apostle the whole Ghana in his size the whole world me de bia aduma no meka obi ani ho sande yansa ede yaduma no yadu twem obi ani ho ende so obadi na modo de asempa ya ba nkwaje se mabua nipa ne kra wo flame ya obingi man Apostle hwe nipa da se ni hua yansa nti won kwase ade bia wo ye no anye ebeku won nipa no me oyobai ogbo adwaman obokro no openkwaje sema ma ne kra no watuma dwan afiduma de ne ho a osofo so anti asekra ambla no ntua nansa asofo abai che oba no ba behiew oba no kuntu ho no osa nansa kwase ade nkutin nansa ye kodo asole bim na dentia asofo na aka ho no men ye sei no Koma me de yamfanto se memfia sol bi mu o man Ghana nka ya nkwasiade a na ye wo ho no nka nansen nka entom nka ya mewu kwasiade a na ye wo ho no nka mekumi pe usando sofu ma me hawe da me do no me pe asem bi te da Apostle W'AGYIMIS3M wasem yi bi nam de atuanamo a osofu te menje aboban koto aboto afa me koto no ompoano na me ha no be fim do na me so ma to me to ituaka na me de be jump na no ma to ade be che no de empo de medical na ye den asofu nkwasi adwuma wode ma ye ho powder wo ma me hu na eboa wo ma me to mokwa wo ma me twu ho asofu ye ho wa wie beba pe ko wonye wode na wo be sakra no aba Apostle W'AGYIMIS3M ho abon weso ndu wa wie beba Ghana asofu edifo wapo won wo ye gay minimo ina Apostle nye koya esi yende sisi ye mbodi a kamabu wo ina ondi na me kwa soli kasi bi wo ye kaswa tobut na chiri ho baabi de ma so na ho
no wonder nanse me hu da nkrofo beble wo jejai Elohim ya wani mba bia wo bia mfane san kan won won twi won firi de maso ne mu usande de maso ne wo mu anu akrepo wode bandra agu nsa na tede ehye cage mu entum ko ba bia entum sakra na boni bi na ya entum atako etiaso ne mu entum fim na sofo san trete kan we jaya demi ehuma ekodo nti beble di hu tiaso ne mu but minim pepe so de beble we jai no body ya we nkodo nje ne mu runkum adwuma onfa ne san camp ne mba bia la wo on tu on fi de maso ne mu menjai de maso na apostle kwa me hu kire me na nshilanka obade ya we na chicha no de nsa kame maye foforo kra ichamine mayina koye apostle ya minshira papa esha woden na Elohim ya we nkoso mbo ho ban ene we na womba mama mo ho mba sem biala a truth a difu biala obe sole etia na Elohim ya we sole ntia no ya bompa ma wadi fi no fu be minara ene wa kenkan fu pastor che pastor mensa o ma mo nkomo anim de biala nipa bonifo bi obetre ne sa o mo ndo obechia nani boni abaifu ani biala a be hwe mo no Elohim ya we mfa ndoba ya so mezia moja no mfemfura de mani no wona zeni ya so mezia di mu wo flemi ya obingi man bye bye ya samo ipedu echiri Wandi wonu ne we aso de mana adani anansesem yes so the word of God nyamesam no o kan Timothy na Bible ka se mi a kire wa nyamesam eso we aso de mu a nyamesam no adani anansesem hwede Timothy ka kire wa 2 Timothy chapter 4 ko mestre nyanko fefi we nyanko was a pem kan sam no 4 verse number 4 was obey you so afiri no kora no ni pe be yi o so afiri no kora no ho wadane kotia na asesam instead of nyamesam no se so m kotia anansesam oni asori ja mi hu se ya anansesam sa set nkwa why uni mo no uni me bi ofi bae wana ne bae sa anansesam no wapo this sa yimi nkuru ba kuma no manu wani bi manu kwadu no ni sesia okay oni kwadu sesia okay di kwadu sesia mi ko susu ya sa mi sa nyame sam no adani omo den anansesam ose ba bo nshi anansesam okay 1 Timothy chapter 4 2 Timothy chapter 4 verse number 4 verse 4 be one of you pay your maso fi no krasam no wadane kotia na ano wadane fi no krasam no kotie den anansesam to we are not their so member back oh I sorry bra one your friend ni din as a GBD kind either Grace or Georgina yeah what would you say Gina oh but money number hey come on baby we'll sit down come on sit down we'll sorry bra say yeah anansesam na ko foti we etu ube we nyankwani ube we nyankwani ube we nyankwani oh na nipa very simple many nipa say obeka je se be se enko di fo nche o ka se enko akonfo nche onko ti akonfo ni nyina shift ti konfo we sorry o say me na me bo di fo we me na me bo di fo we me na me bo di fo we sa akonfo sam no adani adi fo sam yes and it means so shifting with a complete no so the Bible abata ho eno de no kum Nyankopon makwa dibi oh yawe hu nipa mobo amen kope bamba usini pokum odwan kokum na ntwa kope bambo na afuzi Nyankopon ni nyanza ho odi na ntwa na boban dabi odi mponchi ni nya na boban dabi a titikra ka Bible kra no Nyankopon de ya wo bata odi pata nipa boni onfa nya bambo dabi what the one day be see you hello yanko mi enu bi na fi yanko ha beto Nyankopon fie pa o nambo konyama ye ton ehu keke hello so for na mention wo asama wo kana wa boss say say the man me bebre wo ha oma awarefo na omope obi oye single na omompe awarefo na omope
ana ne aba so ne nso maa ne mmarima ne nyinaa sesei ɔmo yiyi ɔmo ho na ɔmo tɔn ɔmo naked pictures na ɔmo ayɛ ɔmo sexy film ana ɔmo tontɔn research a mayɛ no ɛnyɛ agorɔ sesei deɛ wiase kɔ awieɛ nyankopɔn ka ho no ɔmbɔ ho ban na mo nkɔ so amen obi so totɔ saa nneɛma no saa sex tape na obi so tɔ obi so adwuma ɔyɛ ɔtɔ scraps no ɔtɔ scraps ɔde akɔkɔ kumpe enti obi so agyi ni sɛ no sɛ obi ni obi nana twa na bɛtɔ ma no dabi ɛnkyɛ ne yɛahyɛ me a ɔne ne papa ɔma bɔ mu asi fam yɛdu awie because ɛnneɛma na ba bobɔ ɔdin no atra saa o atra o ɛho Apostle Nyamisha no entretre washim no more den ne akukuduro ni nyansa obetumi de adi ne domo anim awie brem Nyamisha Apostle we shall pa see de ehun se awie brem de software ba ko pe omukaza software ne doso kra na ye de you onye wi ibrahim Moses a we di Israel for anim di o makoki na nyame wo hira o so for anim bebre academy omu pi ensem papa so say ya correction ne ma nti omu nimpa nso so omu abuaso na yini anom scammers na awon na we say didi ni enya hoden no omu ton de ma omu asori dem no na omako okufia ye jimi na nyini nti jimi nso anyini de ano ohye dam ye koto olive oil na wose de no aduane di nya ho den no kotora so dem 10 million 5 million ya beto de a cholesterol na bomu mano ne ya bedi ayare ne de akɔhye baifo anwumre de abie yani da obie yani anwumre de jimi anu ohye echendam pa na woni onhira anwumre de me to correction tino eba edin no eye agye we supporting kakra said the dawo kano ketwa biensa anwumre de nyame onhira na esera de so maya hoden na da ne da yetie no ongugun supa na fi no yenya hoden ni ntimi mfa mo breast ne fata enye se yetie ne kwa esa de ana ne ejimi ne enyini sanso de ne na eze yetwam odam kra Apostle, the dynamic preacher, Papa, Obadiah Yahweh, Unshaw, Papa. A brainy brain, Yamina Moso, Eddie Bibe Domie, Emma Young say, Ampa, Yenya baby, Yena Yejina, Nasi Dina me Anamochi, near Tia, the awo canon near the Jejuma. That young Quamano, 2 4 year will pin any more. Yanya Yirabada ewonening. A son says, Enya wona Yamina Mosu be any maybe any switch ya. Naya Fabi Bia said norma. Ye me bia. Yenim say ye W'AGYIMIS3M ye funny say we dear a norma. Bonina be norma to the extent say Bonibi or ye crampona. Enya ni wobium enya ferry dear. W'AGYIMIS3M senke ye was a howling.
anka yenya nkwagye otumfo ya we onhyira wo papa sa brani brenya nyame na moso na obie ni mani sa man panyimfo betie dia anka omukwa na sese nka omo sponsor program we keze so mo di GTV kra maw and omo sponsor program ne de ma esanse enipa wasachira wo mo no enye Christopher ankasa na wasachira wo wo man ka omo be di o minor to rentrem omo be di o minor na obade de me awudifo eni chese omo ti bo tele bi men kase mi gire subo na me gba na me yam shisha kwa no gire mi suru sache free wo mo bo e bo wo man Ghana nyame na mo so agye wo man Ghana eni mo bo di nchire me asundue se de wo kan obi efie asundue aba honom papa samampa yimfo be som no ma boa kotumfo yawe obesi abehwe Ghana amen because beto wase papa beto wase because me hwe adwuma wa ye no a so fine na di domu ko so wo say obi so a check card e nkrofo members na kogu dem o mo ko ma nyame hu yeah also cry because of problem na just change no so te de bia me angasa bi gira no me bia ma hye me nipa na ogira wani mu no batoma ne den oso asakra nyamo obodini no anu odene but yawe ena de saka no enyame nyagopo ma ayira na mamu wa me yantwe won na wasum badwu na mesum adwume ati awoso yesofo na to na se wo fi ba mfie nan no nkonsuo nkobo asu da anka se switrase yesa wo nya adwuma bi aye hello pastor so I hope so be able call obadi nado so you born be compare me pastor Aliso ka ajima na compare me do komo ka wara we watching the program on Facebook live so I think we are one Instagram and then mena maneguso enegu medina ase no ye po abetimi afrem ne yadi nkomo mena manego medina ase no ya nembo ayekra internal mama shom ye de me hwe no man wo school say ye po wan afrem eno aso na person se ni bi fa so abetimi ase ne afa so kitu abi enso ntu person ni medi nkomo so a mena mesna no tu na ape na media we use na so person o tu anamon so a no afa WhatsApp line no yeah na was send information baby awo kasa free baby awo yeah se le be ani pa de be hu baby awo do be ko branches na doors o me yampon Proverbs chapter 12 verses number 17 15 yanko 12-15 Proverbs chapter 12 verses number 15 chapter 12 yeah verse number 15 cause why you talk about the gasam Bible say menga say what ojimifo Bible say ojimifo ne kwan etene won ne so oya ade bia de oye no etene won na so so oye bia jai na de otie futu obi a otie futu a mede ba na yi so nipa de nyansa so nipa ne be hunu nyansa ntimi tie futu no yes obi a owura jimisem mu no so nani ne kwan tene won ne so ne kwan no oye na tene won ne so but oni so odi jimisem yes isro papa mami tibia bi aw nemu no ewie aw yes na oniana so ka mu dopa aw o se jimisem ho emu oduru no ewie odammo yes die jimisem emu odura o se ewie nipa dammo anu odire temesram obade yawe enwu ye boni ayeyo no enum a na dani jimisem mayen wotrem cha ye oboni bi anu obi to mu ba akopɛ afirim ani obi wa ayeto mu da abeka na brabon eti abeka brabon ye fani boni bi mu ne fi wudi ajimisem mashepen majai ana me da so hye menyai me hye awu ese enye hye biom ne mu wudi ajimisem wannom nsapen majai ana insanma no ma se aseme ama my addicted ama se se ma anum bi kura na me yu ase ewie wajimisem yes ewie wajimisem Bible so ni petimi di boni wan dey me preach o so ni peti boni ya ma fe nyankopon kasa timi tum credo oloko boni ne ma se mfa wonko wo so akoso credo wom adu be ko wom sa bre no tia die nu ebeti obiom agesa kire die nu o ma obiom wa akoso thread adu ko wieye wa se ka alusu control da bi odin ma kire hwa no de ko uko ditch
yawe hu mobo amen start sugu nyankopon so se obade yawe de mi wo mu no papa wo pɛ no ntimi nyane mu bɔne a wo mpɛ no ɛna ɔsɛfo no pɛ sɛ wo de trase e de ko wo mu wo bɔne nim so a wo ahu ahotifo wo wu adeboyefo wo obade yawe hu mobo sas wa kan sem wo the book of Ecclesiastes also ni ensie wo yi a sis yango Osenkafo chapter 6 verse 3 what is so obi wo ha so be trust na wo ha no odimfie pi ni fiem na do fiem na do so papa me na papa a me wo kra nenso wansie ni ya wo obonim ni ensie wo yi a me se wo se o se me nka nkyira wo se opon ba yese akwala enyin se ne ya pon na ya ntimi anya na ntra asase so no ne ho wo mfa so che no wo a wo ba asase so a wo abragu oba de hu mobo asem na ba nche no ene wo ntena enhwe wo so na mo chidom na bo modi so be di asem no mu bim ansa na wagu efodie de ya wa mpemu ma wo aduminti amen kitwa bia nsa be so yasene a oba de hu ye mobo no mfa wo so na bo wo nua na wo nua bi so ensesa na dwene ewe nhyira mo a mo so yasene me yetibi bande aduminti amen amen pasensa baby